nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay, pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na sa bright light sumama. Isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Bright FM, friends tayo. Sa 91.9 friends tayo. 91.9 Bright FM, 91.9 friends tayo. 91.9 Bright FM, 91.9 Bright FM, friends tayo. Magrasya nga bak po, kaya kayo ngan, ngayoning Sabado ngay ti, abayan nyo kaya po, ako po yung Father Kenneth Alde, ing Director na po ng Social Action Center of Pampanga, para po king kaya katamong Radioton, ing Alay Kapwa Radioton 2023, king temang Ilwalas Maing Toldang Kekang Tuknangan. Among, it's nice to be back. Hanapin, eh. Ini naman po yung kaya kayong malati, literally and figuratively. Malating talasuyo. Pero tataba na po na yung bili, ne mo. Iyamong Justin Gatos po. Welcome po kaya kayungan kaniting kaya katamong Alay Kapwa Radioton, eh. Kwaresma na naman among titaweng, bala mo kapilan pa mo, Pasko. Ngini, pagsadyan tayo naman ng kakatamong sarili, bang kanita, ganakan tamo at pilasan, nung makanano karaguling lugod na ni nga pong ginukakatamo, kapamilatan na ning kayang pamaylas at pamanyubling mebye. At sabi dapin po nitang kanta, Kwaresma, panawon nening grasya, at sana kaniting Radioton tamo, akit tamo yung grasya na ning ginu, kapamilatan daring miyailawang kasaupan tamo. Amen. Mag-react ko sana na sinabi ng malating talasuyo. Ene po yata malati yapon Justin yun. Meragul ne po. Meragul na yan. Meragul Ano pa na. tolda? Ano pa na yung tolda, buri kayo titaweng? Meragul na yung tolda. At baan maging mabungaya po ing kaya katamong Radioton, umpisan tayo, ing kaya katamong segment, keng metong panalangin. Father Justin? Kilag yun pa, ang poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. O Diyos ay pami, pasalamat kami, king kaya kang lugod, king kaya kang aldoldo pakalulu at pamanantabi kaya kami. Ginudakal pong salamat kaniting pamakitagon, baan pigunaman ming mas matikdi, ing kaya kang lugod kaya kami, kapamilatan na ning panahon na ning Kwaresma. O Gino, kaniti pong kaya kaming gagawan a Radioton, manano na sanang antabayanan mo kami, at ika ing manimuna, kareng ganaganang pisabyan mi, bang kanita, nung nanuman inka kaming apigunaman, inka kaming apirakayanan, iti mamye kapurian, king banal ng lagyo, ning kaya kanganak, ing ginuming Heso Kristo. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristo, ang ginumi. Amen. King lagyo ni pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Thank you, Father Justin. Ngayoning Sabado ngay ti, lawen tayo po, ing amanwan tamong Alay Kapwa. Patse panahon na po ng Kwaresma, daramdaman tayo ni. Lalo na patse mag-second collection ni Tita Weng, kareng parokyayo po. O kaya ating kontatanggapan ng envelope. O kaya minta kayo kareng stores, akit yung larening lata, sabyan na Alay Kapwa. Nano kayong buri na sabyan nini? Bang kanita po mas maliwanagan tamo, abalo tamo, nung naning programa ng iti, nung karin kapupudtala na ning programa, syempre kaya betaya po ing bossing na ning Alay Kapwa, ing head ay ing kikatamo pong humanitarian officer, ing resource mobilization coordinator, yapin po i Ate Weng Binuya.
Ate Weng, pwedeng pakilala ka? Maya pa abak po. Ako po Tita Weng Binuya, Resource Mobilization Officer na po ning Alay Kapwa, ning sakop. So, Tita Weng po, siguro mga 2 years old ko pa mo, Tita Weng, natyo ka sakop, ne? aray ko. Buri kaya pong dinan, maya pa oras, sing bossing na ning radio station, iya pong Pep Bakay. Dakal pong salamat. Among, thank you po. Thank you, Among. Yeah, kumusta na ka man po, Tita Weng? Maya. Medyo mapagal. Loray na po. May second collection tamo po kay nga po shrine. So, 14 masses la po reto. Tapos, ninta kami kay ni nga mong Justin para kitang segment ng Miss Chinchin. Itang Public Service Advisory. Kaya ba't may balik na kayo naman po kay nga po. Mayayari kami. 8 na po ning bengi. Yeah. Kaya ba't ngayon, atsuta na naman po Kenny. Iya ka pa, may kapamipikan yan. Ali pa po, Among. So, karengay ka na po mamiping ni. Habayan nyo kaya po, makiramdam kayo. Kaya kaming radioton. Ika naman, Father Justin, kumusta naman dugo? Ay, ni po Among, mayap naman mo naman at talagang sabi dapin, patse panahon na ning Kwaresma, panahon na ning grasya at masanting pigunaman tayo. Len mo kayo pa na ning kasuywa ng Tita Weng napon, Ang po rin kaya beta mo king sakop. Iding numakananudang bibye mo naman ning sarili da. Ali mo king pinansyal, ali mo king kay, pero alay ka po aya naman. Ining kasuywan da para ka rin kaya katamong resource mobilization at bandakal tamo asopan. Yeah. Sabi na kanu, kay Kwaresma, tintangatlong disiplina na. In prayer, fasting, and ang pong almsgiving. Ini pong kaya katamong alay kapwa, metong yang paralan, bang kanita. Konkretong paralan, bang kanita, maging tutuyay itang katlong, in almsgiving. Itam penamdaman tayong grasya na nga pong ginu, sana idaketaling grasya tamo, kareng kaparatang tao. Bang kanita po mas maging masagli yung pamandake tamo. So siguro dinantalang nanlarening numero tamo, bang kanita makapakyabela na bang kanita apayabod da ing sao pampondonasyon aburidang idake. Ayan, para po kareng bisang mag-donate, po. Makapaskila po kareng kaya katamong screen ni at king Facebook na po muna man ning kaya katamong Social Action Center. Malyari na pong ipadala din kaya kayong donations kareng makatuking accounts, po. Mumuna po PNB Sindalan Branch, account name Sakop, account number 203-77-0001170. O kaya po, pwede mo naman po king Metrobank, Jasas City of San Fernando Branch, account name Social Action Center of Pampanga Incorporated, account number 676-36760-39466. Po. Kaya ba't po tutuki, pwede mo naman king BPI. Maraming paraan. Hanapin po. More chances of donating. Hanapin. BPI Dolores Branch. Account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated. Account number 0703-415458. At katatawlian po, pwede mo naman pong BDO. SM City Pampanga Branch A. Account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated. Account number 00133043324. Malyari mo naman po king kaya katamong GCash account. King number 0977-142-2169. Ulit ang kepo, 0977-142-2169. Makalagyo po kayong partner ko, Justin Gatus. So malyari la naman pong ipadala, rin kaya katang pakibot, antimurin, nung ating kayo pong greetings, shout out, buring ikutang, o na naman pong buri yung ipayabot, mag-text kayo po, karing kaya katamong text line number. Ren pong Globe subscribers, 0915-954-1303. Ren pong Smart, 0918-351-8282. At karen pong Makasan, 0942-357-4268. Yan, maka-live tamo mo naman po king Facebook. Malyari kayo pong manalbe king page na ning Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM
o kaya aking pong kakatamong sakop Facebook page. Kareng pong manalbena, pakishare po ing Facebook Live tamo. Ban lakwas na pong dakal ding dasaning broadcast tamo. At pakibanggit na yun nga rin po ing kaya kayong parokyang kabibilangan, ban kanita, dinan taya namang mayap a oras ing kaya kayong parokya. Okay. King Okay. katampa magbalik, makibalwan tayo po nung nanoy alay kapwang iti. At ing katampong tema ngayong 2023 ay ba't king libro na po ning Propeta Isaias, chapter 54 verse 2. At ngayon pakaramdaman tayo po ing kantang pananagutan. Okay? So, sana po magbalik kayo. Kaya beda kayo po sana. Ngayon pong aldongay ti. Bang kanita, palalaman tayo. Ini pong kakatamong Lenten Evangelization, alay kapwa. Radioton 2023. Luwalas may toldang kekang tuknangan. Kakaluguran, karin pong bisang mipayabot kasawpan para kaniting Radiothon 2023 ning Alay Kapwa. Ating temang Ilwalas me ing toldang kekang tuknangan oy reni puring paralot ning pamagdonate para king online banking, king Metrobank, Jasa Branch, CSFP. Account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated. Account number 676-36-760-39466. King BPI, Dolores Branch. Account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated. Account number 000703-415458. King PNB, Sindalan Branch. Account name, Sakop. Account number 203-77-000-1170. King BDO, SM City Pampanga A Branch. Account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated. Account number 00133-043-3244. At King GCash, 0977-142-2169. O ating lagyong Justin Gatus. Ilwalas talapasan na rin katamong tolda, banda ka laring misawpan, at minawa abye kapamilatan ning Alay Kapwa. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ng mag-aapitan ng mga bansa. Tayo'y tinusay ng Panginoon bilang mga anak. Ay tayong lahat ay may
ay layong lahat ay dinibon ng Diyos na mahisain niya. Sabay-sabay ng mga awitan ng mga bansa, tayo'y sinusayin ng Panginoon bilang mga anak. Ay layong lahat ay matutunan dito sa isa-isa. Layong lahat ay dito ng Diyos at naman ay nasunan niya. Tayong lahat ay pananagutan sa isa-isa. Tayong lahat ay tumatanda at ika'y pananagutan ko. Magbalik tamo po king kakatamong radiothon para king alay kapwa. At happy na po ini, umpisantan niya po yung kakatamong kwentuhan. At na pong kabagi ing kantang dimdam tamon pananagutan. Favorite dia po rin sakop yun eh. Tilson. Oo, karas ko sakop 13 years ago. Api na yung patugtog ng recessional balang magmisa. Hanggang yun iya pamurin yung patugtog na. Ngayon, pananagutan. Meron tayong pananagutan, hindi lamang sa sarili, kundi pati sa ating kapwa. Dahil hindi tayo nabubuhay ng mag-isa. Yeah, no. So, yapin peka, prinsipyo na ning alay kapwa. Tita Weng, ika, sabi ko 2 years old ko pa, at yun nakaalay kapwa. Nanya mo ini, pwede mo kayong dinan ideya nanya mo ing alay kapwa. So, alay kapwa po literally means offering or alay to our fellow human being or neighbor or kikatamong kapwa. Especially po rin pakakalulu, nung nanuman itang ating tamong kayatinan king biye. Pwede talang pong indake ang kikatamong time, talent, on treasure. Ika nga nating kang makanitan Yes, of Time. course. Ita pong treasure, Ating ala. kang talent. At nakal kang treasure. Alam pong treasure. Alay kapwa. Ako, itang alay kapwa, dimdam kaya kayong parokya. Kaya pining muna akong dealing kay kayong alay kapwa. Tapining pag-account collection de parati kanita kayong parokya mi. Mas linalam yan ng may involved ko kayong sakop. Sabi ko, kasi namumuna, parati na lang, magpasi-account collection nga ako. Yan pala, metong yang kay ni, it is a very graced opportunity na di na nakatamong metong nga konkretong paralan, bang kanita makidakita mo. Aliba mo keng proyekto na ning sakop, nung ali idadake me ing sarili mo, king mabilog a Santa Iglesia. Kaya at na pong kasanting para ka na ako na to experience alay kapwa. Lalong-lalo na lang maging mayabi ako kayong sakop at ikit ko rin konkretong programa na ing kapupuntala na rening kikatamong alay kapwa. At metong yang kay ka na ako itang ating kang dadake maski malatiya mo kebat kaya be ka pa mo rin. Kasi madalas pache when we speak about donations reng mga kwalta ila ren kay pero pache mag second collection ka may maldug ka kay parokya mo kaya be ka. You are part of the whole church and you are doing your part. At para ka na ako mas maragulyang bagay ta.
alwa mo rin makakwalta rin ating opportunity makidake. Sumaw, yung maling ega na gana. Santingita mong. Ako makarelate ko nga mong, Tita Weng, kasi mo naman, kalupanatang kunento ko napon, balang Ash Wednesday, sisimba kami kantang at chiko, o kaya nung kayabe kay Mother, Holy Rosary. Ne? Karing kami po uling magaral, kingangiles, makanyan. O kaya po, every after ba yung final blessing, atin magsalita tambing. Ne? Yak balo kanta, yak pa man, ala pa man king pamag-ingking loob ko yung pamagpari. Siguro akakit-akit ko ni Tita Weng kanta Awa. ba na rin, ne? O talalabas kami kitang patio na ning kay. Kasi grade 2. Ay, 2 years old. Wow. Uy, yak ta siguro. Pilaning years kanta Tita Weng. Akakit mo la, kay ba't atin magsalita na itapintang nakasanting na dening kapatad tamo, asusopan mo lang magaral kapamilatanan ning kaya kang dadake. Saka, as niya kasanting itang ang yama kananuya kalati, nga napin, ang yama kananuya man yan, adake me, at balo mong ita, atin yung kapupuntalan, yapin nini, ating ka nga abibi at adadake, kanawan, karengaliwa. At nyapin po itang nga na po, pangpoking website na ning kaya katamong CBCP NASA, na National Secretariat for Social Action. Yapin niya po ining Alay Kapwa is the Lenten Evangelization and Resource Mobilization Program of the Philippine Catholic Church. Created in 1975 by the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, it is implemented to bring about a society enlivened by the gospel values of justice, peace, and love for our less fortunate brothers and sisters. Ne po? Yapin po ini itang ding contributions tamo are used to support and sustain social action initiatives on peace advocacy, democratic governance, ecology, sustainable agriculture, children's rights, disaster management, and other development projects. Pota po palalaman tala nanula po rin at iking kaya katamo king sakop, nanula po rin kaya katamong proyekto. Tutugunan na ning kaya katamong Alay Kapwa. Yan, ne po. At siguro masanting pisabyan tayo ini pong kain yung tema. Ne, masanting niya po itang tema, itang reflection na nyapin pong dimdam kay Inias na nakarakal lang aga nakalinwal na lang kain. Hanapin po ilwalas me ing toldang kya kang tuknangan ibat yaking libro ning propeta Isaias chapter 54 verse 2. Bakit po kaya ini may pili tamong tema? Na ano pong palagay yun? Nanla po ring reflections yung kanini. Ne? Saan mo na among Justin? Yan, nung pisanta ni. Dakal gaisip pa. Reflection, ganyan. Dakal kumakal. Ini po, bala mo in scriptural basis na, pero yung balo tamo po, yung pekatema tamong yan, apinitang synodal church, ne? Communion, participation and mission, ano, ne? Itang kitang, kasanting itang term, ilwalas me, ano, ne? Kaya kang tol, kaya kang toknangan. Kapamilatan na ning pamakipagkwento tamo, pamakipaglakbe tamo karengaliwa, masababalo tala kwento, masababalo tala ring karelang pagdalanan, ing karelang sitwasyon king bie. Aliwa mo itang labas-labasan mula, itang kakakit mula balang Sunday king parokya, kapatyesis yung baka, pero balo mo ing karelang hinaing, ing karelang sitwasyon, at kapamilatanan iti, ing kaya kang puso sabi napin, ululwalas siya, ne? Ing tolda, pong karakal symbolism. Pwedeng kaya katamong puso, ing kaya katamong sarili, ing kaya katamong lugod. Pero ing tolda, pwede yan namang simbolismo na grasya. Itang grasya ngatin mo, idake mo ka rin aliwa. Then yung mira kayanan mo naman, idake day, ni talagang luluwalas na. Luluwalas na yung luluwalas. Niya po yung Alay Kapwa, may itong niya pong paralan. Bangka nita, ilwalas la talaga, lumwalas da rin tolda da rin kaya katamong puso, ing lugod, ing ganaka, at misal baging grasya na ning apong Ginoo. Yeah, wow. Ako nang mumunakin dimdam tang luwalas may tolda. Ay lalakitang metnong ng kantang Gary Granada. Ng idol ko. Ang tang maari bang umusog-usog ng konti. Nga na. Uling patse magsiksikan. Tang may pagkay na. Oo. Pero meto nga paralan bang kanita ako misisiksikan tang luwalas me. Luwalas me yung lugar. Metong pangkantang atatandanan ko itang basong may tubig, lagyan mong muli. Nga na. Aapaw dahil wala nang silid. Pusong may galit, di maaring umibig. Bulag sa wasto,
alipin ng isip, Isip, wala makanita. May So, mataas. metong kasing paralan, either ilako may laman, o dagulan may lulanan. So, king biya makanita yan naman Kaya personal level, sometimes you have to, sabihan na nga mo, you enlarge your heart. Pangkanita mas maging accepting ka, mas maging inclusive ka, mas maging forgiving ka, or enlarge your perspective. Walas ming kaisipan mo. Mangkanita akit mo nung nakarilamani batan, nanuing karelit ang sabihan ng among na pakiramdaman mo rin storyada, bas bangkanita aintindihan mo la. At etamo mo magsiksikan. Nung ali, ing metong meaning na ning kanawan, itang patse sabihan ta manawa keni. Buring sabihan ating lugar keni, para kaya ka. At bangkanita may kalugar, ing balang metong, kailangan luwalas kaya ing tolda. So, king biyata mo, makanita mo naman. We have to widen our perspective. We have to widen our hearts so that we can welcome each and everyone, no matter their beliefs, their creed, their color. So, to include them at nepong kareng Israeli kita kasi yung tolda, it is a very kaya. Itang sagrado ya. Huling yapin itang in Ark of the Covenant, yung tolda na ni nga pong Ginoo. Buring nga sabihan, at syuka rin, the presence of God is there concretely and really, the real presence is there. Kikakta mo naman, sana maging makanyan niya. Lulwalas tayong tolda tamo. Buring sabihan, nung ka rin nga pong Ginoo, lulwalas tayo, tabang kanita, yabe tala, etala tatabi, nung mali yabe tala, kareng kapara tamong tao. Titaweng, Titaweng. Palagay mo, luwalas may tolda. Titaweng maluwalas na Ay, maluwalas yung tolda na niya. Titaweng ganyan. So, ilwalas may tolda means maging more generous ka, kareng ka para mong tao. Dapat pakibalwan mo nung nanong pota tilang pagdaanan. So, inki ang pamanintindi, pwede mong idaking kay ang talento or yung time mo, hanggang makirandam ka mo. Kentang oras ito, makabye, sikanan ketang taong makanita. Kay ba't, kayong sakop, kayong meging obra tamo kayong sakop, from anyang mumunan, then kikatamong scholarship program, 35 lang mo, ngayon 500 na lang. Melwalas ng melwalas. Oo. Yung kikatamong Sana maging toldo. 1,000 niya pa yan, Pangarap na po nga Oo, po, Kenneth, yan. magilang Oo, 1,000, then sana. scholar tamo. So, kaya muna pong disaster, aluwa mo yung Archdiocese of San Fernando, yung kikatamong sa Sopan, pati ka rin at liwang dioceses, pwede kay nga liwang bansa, ng Bagyong Odette. So, sinaup niya po yung Archdiocese tamo. So, lulwalas yung kikatamong toldo. Aman mo. Yeah. Alwa mo yung, nung no ka rin tamo mo, nung ali, masking rich tamo, yung Opo. outreach tamo, maging mas malwalas siya. Mo ati ko nga ganaka, itang metong nga karanasan ko anta niya chok seminaryo nung naning importansya na ning pamakiramdam mo naman. Kasi madalas agad-agad tamo nga isip patya sumaup ka, edi sumaup ka. Pero po tamisan, mo pala balo na nung sopa na nung saup pa lang kailangan da ampong ingkay IBM mo. Tapong karanasan mi kanta mig apostolate kami kareniking Kimbalibago balam children's home yata. Balo nga chupay tangeni. Minta kami ka rin. Kay bat anya pong pipag-discuss mi nung naning dalaming pamangan. Karela, syempre di nga anak di nga kay. Sabi na ning kay, manok ampong spaghetti. O sige, alang kinontra kaya kami king seminaryo. At kay bata niya pumunta na kami ka rin, umiminangi apaging kaya kaming dadala na pamangan. Anyang kayakit ng makayan ding anak. Charan, chicken, ampong kain ampong spaghetti. Aba, medyo minaliwalay tsurang makanyan. Instead of may sayala, bala mo, ay, may seryoso lang bagya. Siyempre kami medyo magtaha kami. Pero sige, kaya kami kanteng delami para kaya kami adobo. Adobo manok, simple mo. Kaya tin metong anak, niyang mama nga na kami, kumana lang pamangan. Di napit siya kita metong mingabi. Ate, pwede po bang
manghingi ng adobo, anong makanyan. So, kay ba, dita? Ay, sige, kami, pipalit mi, pamangan mi. Kami pong mengan ketang spaghetti, ilang mengan ketang adobo. Kabata niyang kay, sabi na nitang, madre yata itang sinabi kanta, kasi pasensya na, kasi yung itong mga batang ito, balampat siya, atin mag-apostolate ka rin, paning spaghetti dadalado. Sinawala. Siyempre, kami seminarista, enjoy na gaman ng spaghetti, ang pongkay, siyempre. Ne? Pero ito itong karanasan na yakwa kalingwan na masanting itang makiramdam ka nung naning pamangailangan da. Kaya bantay itang sahop mo, swakya, masayang, makayakmaya, at talagang gamit di at papapilasan di. Masanting. Kaya pinken community organizing, makanyan mo naman kakabud-labud. Ita mo kasi pa siya sasaw at inta ng makakahon na programa. Kaya ba't mantunta mong community lukarin talay biye. Pero kaya katamo, lalo na kayang sakop, kaya katamo community organizing, lawan niya pa mo. Nanyang community, lalo yung pamangailangan to. At no ka rin tama kapag normal points of intervention tamo. So, makanyan, alay ka pa, makanyan mo naman sana. Tamo mo kabud, kakabud sa saop, nung ali makayakma, king pamangailangan na rin kay. So, ito po siguro na pong kasanting at medyo maging malinoy, gining alay kapwa, nayaya mo po kabud second collection. Alias second collection. Kabud kay. Pero ating nga kapupuntalan. Kaya ba't kadwa, may itong yung konkretong paralan bang makidake, makisan metong king Santa Iglesia. Sabi dapin, this is not just a program of the Archdiocese. Kabilugan na pisambanan ng Pilipinas. Every Lenten season, at intamong alay kapwa. Tingalay kapwa, yapining evangelization, muna, burinan sabyan. Agatan tala rin eganaganang to reflect. Especially nung sopa nakatam kin tema na what does it mean to be of service, to be of help? What does it mean to be itang third kahit almsgiving? Yan yung tema tamo, luwalwalas siya yung tolda. Kaya sana iting metong pigunaman tamo. Makanaan tayong lulwalas yung tolda. At kadwa, kakabud migugunam nung aliting kang gawan. At yapining metong paralan, idaketala rin krasya tamo kiniking alay kapwa program. Santing namong. At bangkanita po tang bagya, akit tamo at abalo tala na no ka rin pupuntalan da rin kaya katamong kasopan king alay kapwa, kaya rin programa tamo kin sakop, ilang pisabyan tamo po ta. Pero bayo ito, batian tala pa mo rin ganang manalbe, king kaya katamong Facebook Live ngeni, halang aliwano ni Eliseo Yabot, Ruth Mataga, Lenny Pangilinan, Anita Lopez, Ofel Nucum, Iangelina Garcia, Consolacion Sarmiento, Hechanova Leili, Cristina Coronel Melarpis. Tito Weng, nino pa po? Loy Montemayor, Jubilin Tayag, Sherwin Cuevas Dimaandal, Amla Adenif, Ani Baniaga, Marites Lulu, Jodel Franco, Sakop Stapia po yan, Onin Nablag and Wilson Tanguan Jr. Darlene Manalo, Tanakaan, Lilibet Luge, Sharon Mendoza, Elvira Manaloto, Bonavi Quiliente, si Ayla, si Chinchin, si Glenalyn Punla, Laila Lopez, Rowena Mauricio. At syempre, Gilbert Sembrano, Michael Guzman Morgado, ang po'y Baby Romelyn Karandang. Okay. Yan. So, pasalamat kami po pasibayo karing mag-donate at sa saop king kiyakatang alay kapwa at king sakop. At intaan ng kaya, updates, parang sinaw para king kiyakatang radioton. Siyempre, pasalamatan tala, din kaya katamong mig-donate na, bayo pa ining programa, tina pong memye mo naman, mumuna po yung season Romalin,
Mary Ann Chow Yao, ampoy Santos Wency Nicole. Yan, Ang po pa pong ating papungadwang anonymous, Talagang, Denny, talagang mo naman na... Pero pumasanting, bang kanita, maging transparent tamon pong kay, patse po kay, hanggang pong i-chat, yun lang po kaya kami. Din kaya kayo pong lagyo, kaya tano po babatian. At nga pong akakit na yung kaya katamong gagawan. Pero bang kanita, si Buwanda ko po. At apadalami la rin kaya kayong resibo. Po? Yes, thank Yan. you, Among Justin. Okay. Isundo tamo po, inkiya katamong kwentuhan, kaya ridaring mapila na paganaka at patalastas kini mo, King Alay Kapwa Radiothon 2023. Walas me toldang kekang tuknangan. Kakaluguran, karin pong bisang mipayabot kasawpan para kaniting Radiothon 2023 ning Alay Kapwa. Ating temang ilwalas me ing toldang kekang tuknangan oy reni puring paralot ning pamagdonate para king online banking, king Metrobank, Jasa Branch, CSFP, account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated, account number 676-36-760-39466, king BPI, Dolores Branch, account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated, account number 000703-415458, King PNB, Sindalan Branch, account name, SACOP, account number 203-77-000-1170, King BDO, SM City Pampanga A Branch, account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated, account number 00133-043-3244, at King GCash 0977-142-2169, o ating lagyong Justin Gatus. Ilwalas talapasana rin katamong tolda, banda kalaring misawpan, at minawa abye kapamilatan ning Alay Kapwa. Ing Marso 19 kaniting banwa, Aldo Domingo, pagmasusyantaya po ing kapat ng Domingo ning Kwaresma. Ing kulay na niting Domingo, kulay ang rosas, uling itiya naman po ing Domingo ning Leitare. Paganaka na niti ing kapanayan, king maulang solemnidad ning Paskong pamanyubling mebye ning Gino, apag sa mo kaniting panahon ning Kwaresma. Babyan kaya katamo ing panamdam at tutong malapit na ing panauning tula ning Paskwa. Inyasat king Domingo ning Leitare, adwanta mo king Diyos asana retang manangis, pauli daring miyaliwang kasangkanan, antimurin pauli ning gera at kaguluan, kalimiyaliwan ng dakeling yato, at ding kapamilyada ning mayangubye, iba't king masikanayayon, at tinod karing bansang Turkey at Syria. Manakit lang tulang alang kapupusan, king Gino. Kayan tabeye king kapag masusyana, ning Domingo ning Leitare, ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At ingge kayong kakaluguran at talasuyo, Reverend Father Ramon V. Torres, ingka kayong among mon ning Kwentuhang Katoliko, King Archdiocesan Commission on Catechesis. Magbalik tampok ing segment ing Tolda Midakeya, Manawa, ing Bieda. Kabiwila po pumurin ding mga santing at mga alagong talasuyo na ning Sakop, Father Kenneth, Father Justin, Tita Weng, at ikitala po nandin, running staff tamo, Sharon, Marge, ang po Girly, ila po rin magresibo, karen kaya katamo pong mamaw sa mag-donate. Yan. At ngayon naman po, pakibaluan taneman, ing Alay Kapwa, nung nanula ring programa tamo kay tiking Sakop, po.
Siguro po, syempre, Tita Weng, mayari kayo pong mamie detalye ka rin kaya katamong programa king sakop sa sopanan ng Alay Kapwa. Ita pong milabasa na last year, dahil mag-participate po kay Alay Kapwa, karem pong parokya, 98 parishes, kaya bela po rin adwang shrines. 88 na la po rin mag-participate kay Alay Kapwa program tamo last year. Tapos, ating taong pong skwelang anam, mag-participate mo rin kay Alay Kapwa. Although, ali pa po face-to-face talaga, this year po, marakal na la po rin dati tamong partner schools mag-participate kay Alay Kapwa through our Alay Kapwa envelopes. Okay, but karen pong business establishment like yung Nepo Mall, Marquee Mall, SM Pampanga, Big R. So, tintamo pong CanScan, kareng lata tamo kay Alay Kapwa. Kaya ba't po rin kikatamong walang sawang sasaw pa donors, mag-pledge para kareng programs and services, kay humanitarian programs na po ng Alay Kapwa, kareng kikatamong scholars, kay health, ang po kay disaster. Kareng individual, ang pong family sa Makiabe po kareng kikatamong coin bank. Yung muna pong sa sopa na po ng Alay Kapwa, yapin po rin kakatamong scholars o sa tamong sakop educational assistance program wherein 500 la po rin papag-aral tamo or susuportan tamo through financial assistance din kakatamong pong scholars. So, reni po, atin la pong mag-conduct la pong semestral meeting, atin la pong orientation ng pong contract signing every sem, atin la pong annual recollection, Christmas party, balang December, atin taong pong rengke katamong social worker, mag-conduct la pong home at saka school visit. So, kumustan la po yung sitwasyon, king pibale-bale, rampo king eskwela, nung kumustan la po rin karelang teacher, rampo kaklase, makanta. Atin taong pong partner schools, with pre-discounts like in St. Nicholas College, Pampanga College, ang Pampanga College sa pong UA. Kinuha pong health assistance program, atin tao pong program in partnership kay ABC Global, rin katamong ICO community, Kulubong, Sagrada, Northville 12, Balibago, Santa Catalina, Minalin. So, kay ba't po tintang pong apostolate mo rin kareng kay prison, kay Pampanga Provincial Jail. So, yamong po niya pong regular mass ken every third Sunday of the month. Kay ba't po tintang po, deta pong karelang kay mamaya tayong pong donation para kareng medicines da po rin kakatamong kapatada at yung provincial jail. So, tila pong regular monthly check-up din. Kaya bera po Dr. Jerry Chuleco. Ya pong mag-check up ka rin kaya katamong pasyente king jail. Plus, then pong king ICO community, yung mismong ABC Global po, monthly ya pong pupunta ka rin areas tamo. So, yung dabiera pong donation, 100 pesos, burira po sana tang ating maintenance, like detang mata sa presyon, detang diabetic. So, di nandala pong 100 peso. Kaya ba't itang 1 month supply na pong panulo ng pasyente, ibiere po. So, kaya bine po itang consultation kaya itang 100 ang pong panulong for 1 month. So, mag-start po yung kakatamong partnership with ABC Global anyang 2017. So, kaya ba't rin kakatamo pong health volunteers, community health volunteers, kareng ICO community, ila pong mamris yun. So, kayan tabera po rin kakatamong LGU, kayong barangay, ila na pong mamris yun. Kaya ba't potang datang la rin kakatamong kayong global, mag-check up na lamang po kanita. Kaya ba't under po kayong health assistance program mo rin, mika operation tuli tamo, kareng kapatid tamo, kareng anak, during summer, kayong Kulubong, sa Palibutad, Sagrada Masantol. Kay ba't atin tamo rin pong partnership program king Kapampangan Development Foundation or KDF since 2007 po, partner Tana Lapureni. So, reta po ang ating anak, bungi, itang hair lip, ang pong cleft palate,
crepe palette, anak, bungi. Pwede tala pong sopan din through Kapampangan Development Foundation, itakarela pong Operation Smile. Kay ba't po, tinlanan pong pre-operation surgery, kareng ating katarata pong pterygium. Kay ba't ang tinlanin pong assistance kareng kay walk pre Pampanga, itang detang may puto tabitis, prosthesis, pwede tala pong ilapit karela rin. King Kapampangan Development Foundation, mamiyala pong prosthesis, wheelchair, ang po pong saklay. Ding kay. Ngayon pong banwang iti, 6 la po rin cataract patients are refer tamo king KDF, adwala po rin midinan prosthesis under KDF. At intang po nga so pa na 107 anak king sa palibutad, ang po king Sagrada, king sa na po ning JBL. Partner tayo na po yung JBL. So, kay ba't po, tintang pong 20 community health volunteers from our ICO communities mig-training kay communicable and non-communicable diseases, first aid and animal bites like rengmeket aso, insect bites, and pong snake bite. So, in partner ta naman po kining Angeles University Foundation. 10 walk-in clients po may serve la, midi na lang panulo, ating wheelchair, ating financial assistance. Kay ba't po, ating kakatamong volunteer doctors sa Minantabe, ating tampong Dr. Jerry Chuleco, Pamela Gamboa, Dr. Mike Mangulabnan, Doc Mike. Dr. Antonio Castillo, Dr. Ferdinand Cabigting, Dr. Sandra Fabian, Dr. Pasiap, Dr. Leo Dizon, dentist la po rin po, Dr. Marie Manalo. Dakal salamat. Anytime po na mga inlangan tamong volunteer doctors sa ating medical mission, Operation Tuli, or dental mission, parati la pong mamantabe kaya katamong parokya, kareng communities assist na po ning sakop. Kaya ba't po metong pagsusopa na po ning alay kapwa yung disaster. So, kita pong milabasan na banwan yung mika Typhoon Karding, memyeta mo pong relief assistance kareng parokya ng San Pedro Calungsod, king Santa Catalina Minalin. Shout out kang Father Bap. Father Among Bap, among Bap, Father Salapungan, pong Pran, king Senyor Pran. Salvador Paris, San Rafael Paris, pong Ed De Leon, San Agustin Paris, Kaingin, pong Torre Carrion. Jan Tordera. Jan Tordera. St. Michael Paris po, mong Bogs, Moralea. Nuestra Señora del Pilar Paris, San Simon, pong Rick Lusong. Gestala. Guest tayo po Stars pong Rick Lusong po ang third segment. Kaya ba't po Colgante Paris, in Holy Family, pong Norman B2. So irata po rin may dinan assistance keng sakop. So deta pong atlun bali itang mo muna itang banggit ng Tita Weng itang Sakop Educational Assistance Program, kadwa itang kiyakatamong Health Assistance Program, at itang katlo itang kiyakatamong Disaster Assistance Program. Then po ilang atlo tamong susopan, kaya nila pumiraras din kaya kayong kasopan kingalay kapwa kiniking sakop ne po. At pota, kaya rin na po ning segment ay ni pakibalwan tayo itang kaya katamong mumunang binanggit ng Tita Weng dat ang Sakop Educational Assistance Program nung ka rin atin tamong guest dening scholars tamo. At kaya ba't kaya tapin third segment banggit ng Tita Weng, guest tala di among Rick ang po itang metong aparisyoner na nung ka rin miso panla king kaya katamong Disaster Assistance Program. Po? Okay. Tita Weng, nga mo ring unforgettable experience mo anting manatad kanawan pauli na ning alay kapwa. So, kalupa na po ring banggit ko. Ako po akalingwan itang anyang may makbungya po yung taal. Kay ba't mig second pick pa, second collection tamo po king Arts Diocese. Kay ba't lapong karakal ing relief goods, ang pong cash assistance sa dinatangking sakop. Kay ba't may natadtamo po mismo, itamo adwang truck
maragula truck, kaya ka ordinary truck, maragula truck. So, bengi pa po, sekemi na yung relief goods para kinabukasan maranon, yatad tamo king diocese na ning Lipa. So, maswelo rin kaya katamong disnan ka rin, uling marakal po, masyadong marakal. Itang binyatamong relief goods king diocese na po ning Lipa. Yeah. Yapong Kenneth po, tinukiya kanita, yapong Jello, Oo. ne po. Ila pong memot. Makaiping kanita na. Masaya mo rin makanita eh. Ako, kasi maralas, uling disaster prone yung Pampanga. Maralas itamo susopan na. Pero pauli ng puning alay kapwa, itamo mo naman magpisata ng lulwal. Parang aliwan dioceses. Halimbawa, itang keng Bohol ya ba? Talibon, Bohol. Talibon. No? Surigao. Biyatala po yung saup tamo. Magkano yung nabigay natin dun sa Millions, Talibon? diba? Kaila po kanita eh. Halos minabot tampong 5 millions 5 po million. kabat dinivide tala po king Talibon ng po king Surigao. Surigao. So, reta pong makanita. Talagang lulwalas siya yung tolda na ning alay kapwa. Mo keng diocese tamo, nung ali karengaliwa mo namang dioceses. Mga ako hanggang pang bayo-bayok pa kin sakop at saka well, masanting pa nga dita mo yata na sana may tuturan nano-nano mang kalamidad ne pero ita pong kanita atin memye kaya katamo deta pong dakalak kulubasa titaweng. Kulubasa. O do pampasko po ita ne pero deta mong lati-lating makanita nung nano maning kaya kang IBA tang dakal dasan, dakal asopan, Yeah. isipan mo, dakalambi ko ring megawa karemyalo ang parokya kanta, pinakbit, ne? Ding makayan. Ako meto nga, ako akalingwan. Kahit ko ba, assistant director ko naman kanita eh. Ating dintang kayang opisina, lolo na, po yung anak malati. Siguro mga 4 years old yata ita. Talala. Ikit kaya kayong itang memory kayang Facebook. Kaya ba't mintaya kayang opisina ko, magdalayang alkansyana. Kaya ba't sabi ning lolo na tinipo na yan, bang kanita, panyawop na. So, buri yung 4 years old. Ating yung makanitang perspective. Sabi ko, meron na yung sarili ko uling. Tingin na data, agyo darugong sumaw, pati bing sarili na. No matter how small. Pero itang importante ita. Sana, pangadi ko naman, karembalang pamilya. Metong yung paralan ta eh. Every Lenten season, nung atin lang conscious, ampong purposeful effort to nung makapag-save la. Kaya ba't ini sana as a family nung mga nang adake. I-offer dala bang kanita adake dala. Kanayo na siguro nita na. As a family, elwa mo yung sarili kasi sagli, medyo mas sagli eh. Pero nung may babarkada kayo, nung metong kayong pamilya, metong kayong opisina, kaya ba't magpondo kayo, kaya ba't i-offer yung karangkay, mas maging tutuyoy tangaw sa damong alay kapwa. Tatya makani. Pangdiwa na Yeah. talaga. Noong dagdag pa po pala Apo. ritang kikatamong katikis king buong archdiocese Yeah. through among Oo. buong Feliciano. So, maragul na pong saup karetang kikatamong lata, alay kapwa coin banks. So, dakalala po rin mag-remit. Ngayon, sabi nga, at tingkang pick-upan kayo ni King Bright FM na lahat alam may remit la kayo nung kabayat kwadala yan. Yeah. Tapos, then couples pork rice. Oh, wow. So, dakal Shout dakala out. salamat. Shout out. Kareng members na po rin kakatamong couples pork rice. Maragal kayo pong saup. Kareng kakatamong lata king sakop. Yes. Diyan nakantaya naman Titaweng, ikahin na yung kakatamong kaluguran na mangobye Tito Charles. Ne? Talagang Charles. mapanyaw. Very supportive ya kayang alay kapwa Opo. program. Maski nang atsuya pa Assumption. assumption. Opo. Yang lilingon mo naman. Bangka dito, may pabrening alay kapwa program ka rin. Dahil pong salamat pangaditaya po.
May he rest in peace. Ayan. Manyaman po in kaya katamong kwentuhan at tutupin po tang midaking grasya maging manawa ing biedaring aliwa. Ne? Ayan. At Sana po mas may palalam at ma-refreshing kaya katang Cable One, kaya ni po kaya katang programang Alay Kapwa, ing pamandake king sarili karingaliwa. Bayo tamo po mapupus, basan tala pampu, ring mensahi, dareng kaya betamo ngayon kaurasan, kaya programa tamo. Hey, imanibatan po kang Apombong. Pumbong. Bong Kita-kits po. Feliciano. Morning kaya kayo among, Morning Sen Boss Weng. Okay. Kang Melissa Soriano, amen po. Biyasaya pong magkanta. Father Rick Lusong. Ay, po, starstruck ko po. Pache, akakit ke. Dahil kaya pong sisimba, King Apo Shrine kanita. Maging reactor ya po, yamong Rick. Kaya pong Apo, King Angeles. Amen. Thank Amen you. po. Tita Weng? From Melissa Soriano, masanting po ing makirandam king Radioton U, 91.9 Bright FM, among Amen. amen po. Amen. From Angelina S. Garcia, may payabak po among at kaya katamungan pong makaantabi king by FB and radio listener. God bless you all po. Yan ang po Eugene Leoro. Good morning po, Father Kenneth, Father Justin, and Ate Weng. Yes. Dakala salamat po. Kaya kayo nga. Yan. So, salamat po. At kaniya po mayayari, ing mumuna ng dakin ning kakatamong Radioton 2023. Dakal pong salamat king kakatamo pong pamirakayanan kaning first part. Sana natin ko nga balo. At bang kanita nung masating ko pang buring nga balo, pwede yung kaya pungkutnan o kaya bisitan ka rin king sakop, ka rin po king kakatamong office, ka rin king mainpis. Ne po. At among? Yes, yung tutukita pong segment. May pamagatan niya pong may kapag-aral may reguling tolda. Pakiramdaman tala po yung kwento da rin yung kaya katamong scholars. So pantamo, kapamilita na po ng Sakop Educational Assistance Program. Ban medida niyang lupa yung kaya katampong kasopan. Yan. At abayan nyo kaya po muna man ang gapotan hanggang 10:30 na ningabak. At kay bat po, sali siya po kanita ing banal na misa. Pota po ng alas 11 na ningabak. Panimuna na po ning kaya katamong pakamalan na Arsobispo, Apong Dong, ne po. Okay. At bitinan da ko pa ang bagya, pakiramdaman tala pa rin ng mapila na paganaka, ating kantang nung no karining lugod. Kenny mo po, King, magbalik ya po ing Alay Kapwa, Radioton 2023, Iwalas Ming Toldang, Kekang Toknangan. Kakaluguran, karin pong bisang mipayabot kasaupan para kaniting Radiothon 2023 ning Alay Kapwa. Ating temang Ilwalas me ing toldang kekang tuknangan oy reni puring paralan ning pamagdonate para king online banking, king Metrobank, Jasa Branch, CSFP, account name Social Action Center of Pampanga Incorporated, account number 676-36-760-39466, king BPI, Dolores Branch, account name Social Action Center of Pampanga Incorporated, account number 000703415458, king PNB, Sindalan Branch, account name Sakop, account number 203-77-000-1170, king BDO, SM City Pampanga A Branch, account name Social Action Center of Pampanga Incorporated, account number 00133-043-3244, at King GCash 0977-142-2169, o ating lagyong Justin Gatus. Ilwalas talapasan na rin kekatamong tolda, banda kalaring misawpan, at minawa abye kapamilatan ning Alay Kapwa. Amor
dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Maya payabak po, kaya kayungan, pasibayo, welcome king kadwata ang pundakin, king kaya katang radyoton, king alay kapwa, luwalas ming toldang kaya kang tuknangan. Abeyok pa mo rin po, Father Kenneth Alde, at king kaya katampong mi pamagatan, may kapag-aral lo, may lapad yung tolda. Dandaman tayo po ngayon, adwada pong kwento, ring may kintamong sakop scholars, tsaka po yung kasalukuyan tao pong scholar ngayon. Bang kanito, mas I appreciate tayo nung makana niya maging party, yung kaya katang pamandake. Nung ating niyang epekto, king bieda po, rening kaya katamo pong maging scholars. Na po? Sakto po, yung kana ko pong co-host nga ni, kaya mo po artistahin, kawangis ko. Na po? Pero, dati tayo pong scholar, ngayon po, mag-obraya king sakop, yung sasaw. King kaya katamo pong scholarship program, Miss Sedge. Mayo payabak po, kaya kayungan. Ita po sabi na pong among Kenneth. Yako po, former scholar ko po, King Sakop po. Mas kilala daw, ing totoo ko po lagyo, Maria Jesus mula Vizar po, pero mas kilala daw ko po King Sedge. Ayan po. Very talented po yan. Magaling kumanta, magaling sumayaw. Oo. Yeah, Nagmana sa mo. akin yan Nagmana sa akin. Alipuatin lang po si talaga sasabihan, basta po Sakop. Ay, Ayan iba lang po, naman. basta-basta. Kalupa na rin po din kay katamo pong bisita ngayon po. Oo, syempre. Excited ko, Ang akayabe tamong yan ni kasi singidad ko la. Ikang millennials, ampong Gen. Opo, very young ikami po. kang Gen Zs. So, talagang swak na swak ko para Kenny. Kaya siguro akong pinili na bang kanito maging host. Muling, halos misisingidad kami mo, matwala mong i-mark, matwaya mo nga duwang banwa ka na ako. Consej, matwa na ako mga pilang bulan. So, apin siguro ito. Pero, Sedge, curious ko mo. Ano mo yung karanasan mo? What are your insights? Ngayon, dati, ikang kukontakan mi, ikang guguluan mi, pache, alay kapwa ang makanyan, mag-second collection tamo. Pero ngayon ika ng mangulo ka ng scholars. Ayoko. Nano mo yung ng feeling, nanong inciting akay mo? Ito to na po niyan, sobrang saya po yung puso ko po. Kasi po, eli ko po expect na Oh. datang ko po king
ngayon po nunaka rin ko po kanya po thankful ko po king sako po dati po kukuha ko mo po king scholarship allowance ko po pero ngayon po ya ko na po mamiyang kasi yun po karen kaya nakatamo pong scholars po and proud ko po king gawa ko po tsaka po king asawp na po ning sako po ka po. Yeah, thank you, Sedge. Talagang ako, may inspire ko parati. Whenever, scholarship program, parang now it's very close to my heart. Nung ating legacy na buri kong ayalala da, pache, sinabi da Yamong Kenneth ng making director ya, matamad ya pero nakalareng maging scholar ng panahon da na. Lalo sabi ng kwento ng Tita Weng kanita 35 lamo ren scholarship maging scholars tam ngani chuta na 500 sana bayo kumako miras tamong 1,000 Ay pa nga di tayo po yan. Ing pangarap ko pa sana kabilugan na ng Pilipinas at intamo naman. Alimo po kining Pampanga Yeah, po na. mas lulwalas tayo ing tolda. Tolda Apin, po. ako iting ka na akong vision. Very close to my heart ing scholarship program tamo. Sana kasi ikit ko na metong yung paralan bang kanita minawaya ing metong nga familia. Patsing metong anak may kapag-aral ya. Ayo po. At potang mayari ya, may kapag-obra ya, aso pa na rin kapatid na, aso pa na rin pengari na. Karin talaga mamangat, yung kabilyan da rin, yung pamilyang areti. Kaya sabi ko pin, if there's one thing that I would promote and tirelessly promote, yapining scholarship program na ning sakop. At sana po kayong makiramdam, makiabi kayo at ida kayo naman kaya kayong tatanggapan na grasya. Bang kanito, reni pong kayanakan at ren familyada, may bayula naman pi at minawala king karelang kabil yan. Kaya pong bisang mag-donate, malyari tala pong iparalo, rin kaya katamong donations, karing makatuking accounts. Sedge, pwede mo lang basan rin kaya? Okay, karing bisang mag-donate, malyari yun pong ipadara, rin kaya kayong donations, karing makatuking accounts. For PNB Sindalan Branch, account name, Sakop, account number 203-377-0001170. Metrobank, Jasa, CSFP Branch, 676-36-760-39466. For BPI Dolores Branch, 0703-415458. And for SM City Pampanga Branch, 001-330-433-244. Okay, karang naman pong bisang magdakya kayong GCash account tamo. Ni po yung number tamo, 0977-142-2169. Makalagyuya po kang Justin Gatos. Rang bisa lang pong makiabi kayong kwentuhan tamo. No? Ating ko pong buring pa shoutout. Patse po ikit yun lang mga santing larang bisita tamo ngayon. Sabihan niyo po. Makiabi kayo po at mag-text kayo. Rang Globe subscribers, 0915-954-1303. Kanyang Smart subscribers, 0918-351-8282. Kanyang Sun subscribers, 0942-357-4268. Maka-live tamo mo naman po, King Facebook. Shout out po, karing scholars po at po kare pong Manalbe tamo po. Malyari kayo pong Manalbe, King page ning Archdiocese of San Fernando Radio Station, 91.9, Bright FM at King Sakop Facebook page. Yes, sana po i-share yan naman po rin yung katamong kareng streaming services tamo, kareng pong kayang Facebook Live at kareng aliwa pa pong platforms na po. Kaya rin na po ning gapay ni Akitala po at pakilala ko la rin kaya katamong mga santing bisita. At sana kalupa ko ma-inspire kayo naman. Pakiramdam tala rin kwento da. Akita mo nung nanula rin pegdaanan da king karelang pamaglakpe in their journey. At manikpata mo sanang inspirasyon. One of my greatest favorite things to do is to listen
lalo na po kareng kwento da rin ng kaya betang. Kasi it validates my existence. Maski pala yamong Kenneth, makanyan yamo, He's a good listener. maski pa kanano, atin mo rin palang agagawang masanting. And sana ikayo mo naman po. At na pong kasanting yung programa ng IT. It is an opportunity for us to change lives. So be one with us. Kaya pa magbalik na po ning kakatang programa, damdaman tala rin kwento da po rin ng adwata mong scholars. At sana po, kayo mama ko, pakiramdaman tayo po, yung kantang Alay Kapwa, kaya ni po king Alay Kapwa Regioton 2023. Ilwalas maing toldang kekang tuknangan. Alright. Kakaluguran, karimpong bisang mipayabot kasawpan para kaniting Radiothon 2023 ning Alay Kapwa. Ating temang ilwalas me ing toldang kekang tuknangan oy reni puring paralan ning pamagdonate para king online banking, king Metrobank, Jasa Branch, CSFP. Account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated. Account number 676-36-760-39466. King BPI, Dolores Branch. Account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated. Account number 000703415458. King PNB, Sindalan Branch. Account name, Sakop. Account number 203-77-000-1170. King BDO, SM City Pampanga A Branch. Account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated. Account number 00133-043-3244. At King GCash 0977-142-2169. Ating lagyong Justin Gatus. Ilwalas talapasan na rin kekatamong tolda, banda kalaring misawpan, at minawa abye kapamilatan ning Alay Kapwa. Di ba't sadyang may kapwang sarili, dapat ay ng pagsisilbi at pamangha, ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Nawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap, at tandaan ganiyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Lawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap, at tandaan ganiyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Pasibayo po, magbalik tamo king kakatang Regioton, king Alay Kapwa. At ngayon kilalanan taning kakatamong guest. Sedge, pwede tayo lang pakilala rin guest tamong ngayon. Opo, excited ko po na ipakilala rin kaya katamo pong makasanting na guest. Great naman. Kaya ba ako ba rin, Sedge? Opo naman, syempre, hindi ko host ko. Hindi pa masanting po. Oh, may Okay bonus po. ka dyan. Ay, excited ko po lalo. Atigay mong pagbanan. Hindi ganahan ko lalo. Okay, without further ado, in kakatamo pong guest, maging scholar ya po kanitang 2009. May garal ya po king Angeles University Foundation, king kursong Bachelor of Science in Accountancy. May yari ya kanitang 2011, and after that po, may take ya pong board exam,
And kapasar na po, may gobraya po king metong a company. Kakaluguran, i-welcome tayo po in kakatamong guest, in Mr. Mark Gopez, Certified Public Accountant. Hello. Good morning. Hello, good morning po. Sige, Mark, tell me something about yourself first. Bago king katangkay. Nano na mo, no kang may gobra kayari mo, at no ka rin ka magobrang nani. Bali, kapasar ko po board exam after in November 2011. May gobra ko po kagad. Diretso ito. May gobra ko yung metong top firms king Makati. SGV. Ali, may kaya ko, resta kandong. Actually, Resta breakaway formula from SGV. And migarty ko, since ding partners ka rin from Kailari naman, from SGV. And ito opportunity to learn, mas maragulyo. So, pinili ko tutukan na magkay. kanya. Wow. And then after, I think 3 years, 4 years, mag-shift ko to a private company. Pero ngayon I have my own practice. Pati ko pong partners, makabishing firming ngayon king Makati. And we have offices in Laguna and Davao. Lo mo na. Congratulations. Congratulations Mark. po. Isipan nyo po itay itang maglakad dati king kay. Wow. Kaya maglakad-lakad ko mo dati king. It's a very long journey. Long journey. But you've come far. Congratulations. Sobra loud. Sobra loud. You're an inspiration. Yung susunod naman natin guest, Sech. At kaya tayo naman ni kasalukuyan tamo pong scholar, a very talented po, I believe, mag-aral yaking Don Honorio Ventura State University, kasalukuyan 4th year student, graduating na po. Oh. King kursong Bachelor of Science in Civil Engineering. Oh. Future engineer ya po, among. na. Makatok nang King Lubao, Pampanga. I-welcome tayo po in Mr. Heniel Parenya. Hello po. Yes. Heniel. Tagalog si Heniel, ano? So, tell us something about yourself muna. Ano ang mga favorite color? What is your motto in life? Ano pa ang mas malalaman namin sa'yo? Tiga saan ka? Anong parokya mo? Sige po. Bali po, yun po, again, ako po si Heniel po from Lubao, Pampanga. From, shoutout po sa San Rafael Arcangel Parish po. Yan, sa Baruya, Lubao, Pampanga. Yan, yun po, yung hilig ko po is singing, dancing, cooking po. Yan. Basta kung ano po yung itawag niyo sa, kung ano po yung paggawa niya sa akin, kayang-kaya ko pong gawin. Ay, wow. Talaga Kumbaga naman. po ako, jack of all trades. Pero hindi po yung ganun ka husay po, ganun. Sample. Sample naman. Isang verse lang. Kahit isang verse lang. Parinig mo naman sa amin. Yung pinagtagpo pero hindi tinadhana. Anong ba yun? Opo. Sige nga, sige nga. Sige. Pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Talaga naman? Aliwaya. Aliwaya. Kaya ko rin yan. Kayang ba yan, Sech? Mas gusto ko po kayong marinig. Ay, Hindi. Maganda na yung, maganda na yung pinag-uusapan natin ngayon. Heniel, welcome, ha? thank you po. Thank you po. I hope that after 10 years, kung i-imbitahin ulit ako din na Sedge dito, kahit na wala na ako sa sakop, ay katulad ni Mark ay maririnig ko kung ano nang nangyari sa kwento mo. Looking forward to listening to a lot of achievements, a lot of successes. Yes po. Sana you continue to inspire us. Yes po. Ay, nako. Talented talaga ang mga sakop scholars natin. Kailan lang, di ba? Kailan lang, meron na naman tayong isang sakop scholar na naging sa medical technology. Yes po. Meron po tayong top-notcher. Top-notcher. Pang 8th place po siya. 8th placer po siya. Shout out po kay Miss Jacqueline Talosig po. Ayan. From AUF rin po. May top 8 niya po. Recently, mo po anya pong licensure examination for medical technologies last March po. Hindi mo pong March. Wow. Gusto ko man mag-take credit sa achievement mo, pero pinagdasal kita. At least mo, may kasapit ng panalangin. Sedge, bago siguro natin pakinggan yung mga kwento ni na Mark at ni Heniel, nanyawari ning SEAP, yung Sakop Educational Assistance Program. Ayan po. So, saya po, ngayon po kasi dakal po,
dakal scholarship kay ning Pampanga po. Pero in SEAP po, apin po in Educational Assistance po ning program. SEAP stands for Sakop Educational Assistance Program. So, in-cater na po ning programa na po ning Sakop po para karing scholarship po is for college students po. Okay. Ne po. So, nung first year ko, kayo po, pwede kayo pong mag-apply king Sakop. Pero masanting po, nung ikayo po, grade 12 kayo, kasi pati na po senior high po ngayon eh. Nung grade 12 kayo po, incoming freshman kayo po, malyari kayo pong mag-apply king scholarship program po. Yeah. So, ring katamong kay ating pong miyayaliwang brackets, ne? Most of the time we have the academically inclined scholars, ne? Yes, Reni mga santing gradu, but they're quite unprivileged. Yes. Magkasakit kay. But we also have certain brackets kare naman pong sakto mong may papasar. Kalupa ng Father Kenneth na mag-aral yun. Malulunos ladugura yung professors ko ng ako. Humble. Humble niya po. Ali, pero misan mo naman kasi, ila mo naman rin kaya. Kailangan tamo naman sopan. Opo. Magkasakit na lakembye, magkasala pa kayong pamag-aral. So we take the risk na sana maski makanano nung may papasarla, basta may papasarla, aso pantala. So tin mo namang brackets na nung ka rin kaya betala reng kayanakan, very active kayang pisamban. Ayo po. Kareng youth tamo, sa reng youth leaders kayang pisamban, magkaila naman. They recommend individuals na nung ka rin may yabe laki ng scholarship tam. And we have partnerships also with other schools. Yes po, like St. Nico po, and Pampanga Colleges po, and University of the Assumption. Okay. So ngayon na, siguro happening kaya ko purigoy na yan. Si Mark, kalub ko kasi Sakop back in 2010, I think. Deacon ko pa kanita. Yak pa may ordained pari. Mumuna, metong kareng mumuna akong akilala. Kareng scholars tamo. Waling, kay kanita, Foundation Day yata. Nung ako magkamali, gagawa akong videos at beto niya kareng interview ko ni Mark. Kaya, Po, akaliwan po na. metong niya kareng gay talaga. Gawa kaya pang profile yan ni Mark kanita. Sinulat ko Ali, may nga ako si kanta kaya siguro. Very kay. Kaya siguro maragol yung bagay yung scholarship ka na ako. Maski nang maging director na ako ng Sakop. Huling nandimdam king istorya ng Mark. And I saw the potential, the possibilities that we have for this educational program. Mark, pwede mo bang ikwento? Hindi naman pang maalaala mo kaya masyado. Pero gusto naming ma-inspire sa kwento mo. Pwede mo bang ikwento anong mga karanasan mo? Ito pong short siguro na experience na pwede kang i-describe. Bayo kong maging SEAP scholar, bayo kong may piling maging scholar, may working student ko rin po. Uling, then pong pengari ko kasi ala naman obra eh. Yung mako rugo niyan tayo may ito, dahil nang kaya, dahil nang obra, pamipi, diyan pwedeng luban eh. Itang tatang ko kasi, kaya bali. Pero no. Kaya naman, yung time may ito, mag-effort naman. Yung time may ito, milo ko yak si obre. Yeah. Mag-obray dati kay metong stable company. Since karang mergers na karang player din kay playground na rin mga kwalta. May dami karang kay may layoff yun. So, and time ito, may kasakit ka talaga. Alang-ala kami at tego yun na akong kay. Basically tego yun na akong mako. Itang panganimi, may sakripisyo aliya may garal. May go-bray diretso para mo masustain kami. So, anyang fourth year balo ka rin ko kay. Fourth year ka rin ko maging SEAP scholar. Tapos yung SEAP kanta yung time ito,
yung interview na ako pinamong. Sabi da, alin ako ano kailangan mag-working student. So, ito, binyada naman kasi itang paraking tuition. At ito, after few years, pinalad ako man po maging guy. May pasar board at maging CPA. At itapi sabi yung pinandin mong it's a long journey. Pero yun yan dati aranasan ko itang makisakay jeep karang kay kalala para mo makatipid. Tapos nung baling apo itang kay ka rin. Lakaran kita from karin hanggang kasi karin itang sakayan ko kasi itang donor ko makisakay. Baka rin niya baba. Tapos at kitang point ito kay Santo Domingo kay market hanggang AUF lakaran kita just to save kay 7 pesos, 6 pesos yung time ito, king estudyante. Actually, yung time ito, itong metong kumpisan, sa South Piaran ka ako. At mag-ubraya ka rin. Katong kaya ka rin, kaya metong karindira ka rin. Akain na ako. Ot maglakad ka na, alik, sakyo ko ita ako. Alik mo buring palto na kaya, na itang sobrang makalunos ba? Ali naman kasi buri ko mong kaya na mayari ko. Dita ka saving sa reto, maragulang bagay. Yeah. At pauli na nitang sigurong hard work ito. Siguro sabi ko, dahil ka rin, at sukong ngayon king kabila na yun. Yeah. Describe tayong kabilyan mo ngayon, Mark. Baka nito mas ma-inspire lang. Kung nung dati talagang 6 pesos, talagang i-save me pa. Pero ngayon, nanuning kabilyan tamo, Mark. Kayari mo may gobra. Siguro apag mayabang ko na kasi nga, alam ko mahilig kaya. Alam ko mahilig mag-share Facebook, karatang asasali or pupuntalan na. Uling siguro since para mag-serve as inspiration. Sabi ko na malawot na ako kabilan ketang dati. Asali ko itang bagay na ali ko naman dati asali. Pero ngayon may kasali na akong bali at paggawa. Apagawagin masanting para king asawa at para king pamilya mi. Tas ima ko asopan ke hanggang ngayon alang patugot suporta ita. At ni minsan, diyan may itong cut-off kayong gay, kayong inaman, ali ko migmintis. At diyan nanumamburi na saluan. Talagang ipamper kaya hanapin. At itapin, malaut. Yes. Ali ko ba na-imagine na nung bili ko dati, ngayon i-mark ngayon atin ang sariling firm na, accounting firm. At sabi natin, aliwa-liwa na offices from Makati to Davao to Laguna. Laguna and Davao. Dapong Laguna partners and ko. Davao. So, very long journey, but he has come very far. Maragula inspirasyon, lalo na karyang kayanakan. Ating tamong kasakitan, dalanan. Pero maging sumbagal ta, bang kanita, ayaktualize tamo yung potentials tamo. Siguro, kaya katamong makiramdam, ing asaw tamo, we give them opportunities to actualize that potential. Sa kayapin po at nangka importante ning gagawan tamong iti. Medyo oras na, magkait tamo 4-hour gap. Kayari tamo, impakramdaman tamo naman ni Heniel. Okay. So, masanting lang kwentuhan tamo, Pero bago ito, nanular ang updates sa current donations. Itintahan ng updates. Donations po, ayan po. Kareta pong bisang mag-donates po, ayan, maka-flash po kaya katamo pong screen, data pong account numbers po. Yes. Kaya rin na po nini, sabihan ng tala naman po rin, nino na po rin makapag-donate, sundo tayo po yung kwentuhan tamo. Kaya rin na po rin mapila na patalas sa paganaka. Kaya ni po king Alay Kapwa Regioton 2023. Ilwalas me ing toldang kaya katukunangan. Alright. Kakaluguran, karin pong bisang mipayabot kasawpan para kaniting Radiothon 2023 ning Alay Kapwa. Ating temang ilwalas me ing toldang kekang tuknangan oy reni puring paralan ning pamagdonate para king online banking, king Metrobank, Jasa Branch, CSFP. Account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated. Account number, 676-36-760-39466. King BPI,
Dolores Branch. Account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated. Account number 000703415458. King PNB, Sindalan Branch. Account name, Sakop. Account number 203-77-000-1170. King BDO, SM City Pampanga A Branch. Account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated. Account number 00133-043-3244. At King GCash, 0977-142-2169. O ating lagyong Justin Gatus. Ilwalas talapasana ring katamong Tolda, banda kalaring misawpan at minawa abye kapamilatan ning alay kapwa. King Banwang Iti 2023, ing Marso 19, ing aldo ng Kapiestan San Jose, mitulid yang aldo Domingo, at pagmasusyan tayo ing kapat ng Domingo ning panauning Kwaresmo, ausan tamong Laitare Sunday. Pauli na niti, agpangking kalendaryo ning Santa Iglesia, para king kasalukuyan a banwo, ing kapagmasusyan king solemnidad ng San Jose, ing esposo ning Nueva Birhen Maria, at ing igpanang talayingat ning ginutamong Jesucristo, ipagmasusyan niya itang aldo Lunes, ing 20 aldo ning bulan ning Marso o March 20. Dapot, pauli na ning kasangkanan pastoral, ding parokya at baryong makapailalam ing pamanampunang San Jose, gampananda pamurin ing pamiparangal ing karelang patulunan ng Marso 19. Dapot ding pamamasa ang panalangin magamit para king misa, ilapin ding makaparikil para king kapat ng Domingo ning panahon ning Kwaresmo. Kabukasan, agatan bilang simbang pasibayo ding talasal pantaya, ban pagbasusyan niya ing solemnidad ng San Jose. Makanya niya San Jose, panayang maglele, para king mas maragul ng plano at tangkaning Diyos, para king ikakayap ng tao. Apusan tamo sana iting klaseng kayapan at kabanalan, parating makasadyang magparaya, unyadalan ban mi kakatuparan ing mas maragul ng plano ng Diyos para king meto ketawan. Ing radyo ning Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kaya being magbasusi king solemnidad ng San Jose. Kambe ding parokyang magmasusi king kapiesta ng San Jose, ako po ipadre Paul T. Velasco, ing kura paroko ning parokya ng San Jose, keting siyudad ng San Fernando, ipayabot mi po ing kaming pamamuge, masayang piyesta ng San Jose, maging magrasya ayasan at makabaldugan ing katamong kapag masusyan. San Jose, ipanalangin mo kami. Magbalik tamo po king segment A, ing tolda midakeyo, minwaing bieda. Abeyula pa rin po, ding mga santing at mga lagong talsuyo king sakop. Yung sinabing mga lago. Uy, sabihan ko na po ita, segue. Nagawa ka to. Okay. Yes, sundo tala rin kwentuhan tamo, ngeni. Nung nandun, pakaramdaman tayong kwento ng Mark. Ngayon naman, pag-uusapan natin. At makikinig kami sa kwento mo naman, Apo. Heniel. Sige, Heniel. Paano ka nag-umpisa dito sa scholarship program natin? Bali nung una po, nagsiserve po ako sa amin, sa San Rafael Arcangel Parish. Then, po ako nun, choir, youth po. Tapos, kaya din po ako siguro dahil din po ako kaya din po ako napili as parang po sa scholar kasi po naging animator din po ako ng Archdiocese po. Kasama kayo sa mga sumasayaw. Oo, kasama ko po sila Ate Det, sila. Bakit ang hirap naman ng mga steps ngayon? Alam mo, nung panahon namin, welcome to the family. Ganyan lang. Puro ganyan lang.
ngayon yata. Kailangan po ring steps May na. energy. Oo. Balo nung hip-hop na lang po. Papunta na lang po ata ka rin na po. Pero nag-level up na kayo. Very good. Yes po, Mang. Tapos? Tapos po, Mang, bali, before po ako maging scholar, yun po, nag-working student din po ako, katulad po ni Kuya Mark. Tapos, bali, para po makatulong po sa parents ko, noon yung mama ko po is, like, katulad din po ng mama ni Kuya Mark, naglalaba, ganyan, naglilinis ng kuko, ganyan. Tapos yung papa ko po, naman po siya, laborer, na nagwe-welding, ganyan. Then, yun po, hindi pa rin po nagiging sapat yung kita nila sa pag-aaral po namin. Kasi po, 3 po kami magkakapatid. Yung kuya ko po is wala po nung trabaho that time. Kasi po, senior high school lang po yung natapos niya. Tapos yung bunso po nag-aaral din po. Tapos ako po sa college. Tapos yun po, kaya po naisip ko, para po makabawas po nun sa gastusin nila mama, pumasok po ako as service crew sa isang fast food chain. Tapos, yun po, nasusustentuhan ko po yung pag-aaral ko, tsaka yung sa pagbabayad, nagda-dorm po kasi ako noon, Mong. Tapos yun po yung naging parang source of income ko, yung pagsa-service ko po. Then po dumating po si Sakop. Then, tapos, naka-receive po ako ng, yun nga po, na-approve po na kasama na po ako sa scholars. Then yun po, after ko po maging scholar, tumigil na po ako sa pagtatrabaho dahil nga po, yun po, nasusustain naman po nung scholarship yung pag-aaral Kaya ko po. naman. Yan po. Tapos, yun po, until now po, kasama po ako dun sa sa naging privilege po na Pampanga Language Pampanga Club. Language Club. Kasama ng Kayo rin, ikaw rin. Yes Pampanga po. Language Club, Ito si po. Mark din. Oo. Kaya po, ayun po, laking tulong po nun sa pag-aaral po namin. Until now po, yun po. Kaya sobrang thankful po ako sa Sakop po. Dahil po, yun po, Wow. na-sustain niya po yung pag-aaral ko po. Yan. Kita mo nga naman, ganyan. Actually, ako rin, ganyan ang karanasan ko. Kaya malapit sa puso ko yung scholarship. Dahil nung panahon namin na kalalahar, na nawalan kami ng bahay, nawalan trabaho ang father ko. So, kailangan magsumikap. Pero dahil yung value ng family ay importante yung education, kahit na anong mangyari, walang titigil dapat sa pag-aaral. So, mga ate ko nag-aaral sa Manila, pero talagang kung wari lang na glamoroso sa Manila, pero biro mong panahon na yon 500 for the whole week, yung dalawa sila. So, so hindi sila pwede magsabay na umuuwi dahil yung pamasahe nun, nasa 67 pesos na yung di ba? Tapos ako, nasa seminaryo, promissory note king ako sa seminaryo. Kaya nagkaroon Sabit. kaya nagkaroon ng rule na kapag may utang ka, hindi ka makakapag-exam. Kasi ako, puro utang na lang ako. At meron mga tumulong. Yes. Yun yung at hindi ko man kakilala si the late Father Joe David. Hindi ko man siya kakilala. Bigla-bigla sinabi na lang sa office na may nagbayad na ng mga utang ko. So malaking tulong yun during that time. Sana yun siguro rin yung bakit malapit sa akin yung ganitong assistance sa mga nag-aaral. Dahil bandang huli, kamukha ni Mark, kahit papaano, umangatin yung buhay. Yes po. Sana ikaw rin, Heniel. Kaya looking forward, 10 years from now, Yes po. ano kaya ang kwento mo sa akin, Heniel? Opo. Excited kami. Oo. Pati ako na-excite po. Ano mo yung values, no? Anong values na naituro nitong karanasan na to sa inyo? Number one, particularly Mong, yung hard work and faith sa Diyos, no? Kung lalo kasi retang detang main 2 factors sa reta. Siguro, sabi ko na aliko mag-graduate. Opo. Yeah, hard work. Hard work. Hard work. That's very... Ating kang talino, important. that's given. That's given, ating kang talino. Pero nung wala ka kanita, mag-double time ka, ilagay megat ang hard work. At saka panalangin king Diyos. Yeah. So hard work and faith.
importante. Ikaw, Heniel, anong values na feeling mo kailangan ng isang nag-aaral ng Bali po sa scholar? akin mong, ang naisip ko lang po kasi is yung mindset po na kailangan po, kapag may goal tayo sa buhay, kailangan dire-diretso lang po tayo kahit na ano pang problema or challenges na dumating sa atin. Hanggat nakastick po yung mindset natin doon sa pangarap natin, magko-continue lang po yung pag-grow natin. Yeah. Kapag alam mo kung anong gusto mo, Yes po. ano yung pupuntahan mo, yung direction, di ba? Maraming distractions eh. Yes. There are a lot of noises. Pero, yun nga, kung malinaw ang goal mo, mas madali. Yes. Sana wag ka rin madidistract. Opo. Ha? Sana makatapos ka, mapasa mo yung board mo. Future engineer. Si Serge naman, si Serge maganda rin yung kwento niya dahil nag-start rin siya bilang scholar. Ngayon naman siya yung mahawak ngayon ng ating scholarship program. Galing. Ano yung values palagay mo na kailangan ng mga scholars? Ako naman po kasi yung story ko po, kare pong Mahanalbe po na. Dakal ko rin pong sacrifices po, lalo na po yung family ko po na. Banta pong makapag-aral ko po, mag-sacrifice la po na ng aliwa ko pong kapatid. Ela po mag-aral pa. So, mag-stop la for a while para po mayari ko king pamag-aral ko po. Tapos po, atin po king point na, tapong, bala mo po, bisa na ako pong mag-stop. Kasi, tapong marini ako po karing parents ko po kasi aakit ko la po na magkasakit la. Pero sinet ko po yung sarili ko na whatever Sedge wants, Sedge gets. Ito po lagi kong mantra din po na king at delta pong buri ko, dapat ako la, dapat ako po tutok lang. So, nung atin ko pong buri, ita pong ako po pang hinanlo po. Tsaka, dintang niya po yung sakop kanita po, sakto po, at so na ako po king point na dati ko po kasing racket din po dati, ay tamamagkanta ko po, gigs, makanta. So, mag-stop ko pong makanta kasi po dintang po yung sakop. Instead po na magmakanta po kasi minsan mabibingi po ita. Tsaka po minsan gagawa ko pong assignments po, makanta. So, instead po na makanta, may kasapyo po yung sakop na mag-aral na ka pa, mag-focus na ka mo king pa mag-aral mo. Ito po. So, alina ka po itang isipan mo pa rin, atin ko pa palang side hustle na gawan para makapag-provide king educational needs mo. So, ito po kaya po sobrang thankful ko po king sakop po. Pero nung ating common kaya kayong atlo, yapin tangkay na you're really willing to sacrifice, to work hard. Bang kanita aga na piting reng pangarap yung kimbiya to actualize your dreams. I think that's a very very important lesson that we learn. There would be opportunities kalupa na ning education assistance pero importante itang drive na ning metong nga tao. Eagerness na mayari. Tsaka sana itapin. Tang motivation tamo, we are klaro ya kaya katamo ita. So siguro Tito Boy, Mark, kung may mensahe ka una sa mga benefactors natin. Pangalawa, sa mga scholars natin ngayon. Nano mo yung mensahe mo karening sa SAUP, ang po karening susopan tamong scholars. Karan pong sa SAUP, aki yun naman po na. Ali naman po unique yung karanasan ko at ali naman po unique yung kanakong testimony. Marakal kami po. May pagantaon po muna na may pili ko kayo na magsalita in behalf karangalawang mas successful na story. So, den pong donasyon nyo, alila po mapupunta to other things. And moreover, maging multiplier pa and exponential. So, ita pong saupyo, ita sinopa na, makasaup na rin yan eh. Yes. I-mark po, metong yakareng donors tamo. Even last year. Actually, ngeni po, sasabyan na ka na ako, magdodonate ako. Totoo ba yan? Totoo ba yan, Mark? Sige nga. As much as possible. Anonymous mo po sana. Pero, yes, opo. Every year, gawam niya po. And uling nga tinakaman pong network niya, kareng clients. At try ko rin mag-reach out, Karela.
kareng bisa. And ati naman, yes. At as of right now, ati kung ali ko amounting to 25,000. Wow! So, thank you, Mark. Thank you so much Sana po. kasasawa for kliyente mo. Yung pangako mi, pangadi mila. Na they would be successful also and they could help more. Thank you very much. Karang scholars tamo ngayon, ano naman mensahe mo? Kareng scholars tamong ini kareng kayanakan. Siguro apasin ko ngini ne. Mawawala itang kaya, mawawala itang drive and tiyaga kareng anak. Siguro sana ali lalako itang part ita at mag-establish kayong objective. Sabi na pining kaya betamong ngini ne. Objective and dream and pursue that dream no matter what. Yeah. At ali kayo pa distract. Sabi na pinamong dakal noises. Diba? Thank Dakal you, Mark. opportunities. Kaya kayo mayari kayo. Ma-uplift at ma-uplift yung kayong nunan nyo man kabil yan yung ini. Thank you, Mark. That is a very timely message for our scholars. Lalo na yan yung panahon, may kaya rin na ng pandemic, Dakal distractions. Oo. Tapos Totoo yan. dakal distractions. So, be firm, be steadfast with your dreams. Make sure to actualize them. Focus. Don't listen to the noises around you. And sana maging kalupa na kayo naman, Mark. Learn to pay forward. That is the greatest That's the greatest expression of gratitude for someone. Patse agyunan ng sumaup mo naman. Karangaliwa. Tulog Thank back you. and give back. Thank you, Mark. You're always an inspiration. Thank you po. Heniel, Yes po. ano ang mensahe mo sa mga donors natin, mga benefactors natin, at saka sa mga katulad mong kapwa scholars ngayon? Ayun po, sa mga tumutulong po sa amin po mga scholars, yan po, maraming salamat po. Kundi po dahil sa inyo, kundi rin po dahil sa sakop, wala po kaming mga estudyanteng nangangarap po ngayon. And sa mga katulad ko pong estudyante at scholars din po or hindi scholars ng sakop, yan, diretso lang po tayo sa pag-abot ng pangarap natin at magsipag lang tayo sa pag-aaral. Intindihin natin yung objectives natin sa buhay at pilitin natin abutin yun kahit ano bang mangyari. Yan lamang po. May request pa pala ako. Ay, ano po mo? Kung kanta ang mensahe mo, paano mo kakantahin? Ay! Wait lang po. Wait lang po. Sige, habang nag-iisip ka, ano yung updates naman natin ngayon sa Radioton natin? So, mga pumasok na ano. Ayan po, atin pong updates. As of 9:21 a.m., atin tara pong 309,572. Yan, Yes. nakala, salamat. Kaya po. Hindi pa kasama dyan yung 25,000 na Yes. kasama ni Mark. Iade po yan. Hingel. Siguro po yung kinanta ko po nung sa Singkagaling po sa Dabson, nanalo po akong 5th place. Wow. Yung kinanta ko po Congrats. kasi doon is about po sa yun nga po, 'di ba naging pandemic po. Tapos yung kanta po ganito po siya. Hubarin ng takot sa iyong damdamin, ipamalas ang aking galing. Tumayong buong tapang, harapin ang buhay, yakapin ang tagumpay. Gusto mo? Galing naman. Sana ganyan rin ako kagaling kumanta. Thank you very much, Heniel. Mark, it's always a pleasure and honor. I'm always inspired whenever I hear your story. Sana ako sasawa. Ako sasawa king kaya katamong pamanyaw king scholarship program na ning sakop. Tsaka po Mong, tutuya po talaga yung Sakop brands po Basta say Yap Scholar, Sakop Scholar, biyasa, magana ka, magalang, at totoo pong mapagpasalamat po. Diba po Paano? Biyasa, magana ka, magalang, at mapagpasalamat. Akala ko dinidescribe mo ako. At ito talagang kahit hugutan po Pero totoo. Proud ako sa mga scholars natin. At
mas nagiging proud ako pag napapakinggan ka mukha ni Mark and how far they've come. Okay. So, nanula pa rin kaya katamkaya, tintamong messages na kailangan tambasan. Kareng mag-comment po, kareng kakatamo pong live king Facebook. At tintamo? Shoutout po pala kaya pong Sakop Scholars po. Yan. Yan. And Or kareng viewers Facebook tamo. viewers po, Iel Canilao, Rufa Smith, Melissa M. Soriano, Jo Marie Jaime Castellano, Reynal Velardo. Okay. Heniel, pwede bang basahin natin yung mga messages nila? Okay po. Galing po kay Eugene D. Leoro. Good morning po, Father Kenneth, Father Justin, Ate Weng. Po. Kay Christina Coronel Melarpis po. Good morning po, Father Kenneth, Father Justin. And kay Miss Angelina S. Garcia po. Maya payabak po among at kay katamungan pong makaantabi keng by FB Kaya mo and yan. radio listener. God bless po. Mark, ikaw naman. Ini from Kang Nes Zablan. Good morning po among Kenneth at among Justin, guest and to everyone. Ini from Angelita Hilario Domingo. Pa-shoutout po karing sama-samang pagkakaisa ng mamayan ng Kulubong Inc. At karing maging donors ta ka rin at King AK Regioton, tamo po King SPMCI. Armando Hilario Jr., Kenneth Fernandez, Francis Abarca, Christopher Jan Casabar, Almat Magat, Jerry Malyari. Salamat po, Maya Powers po. Okay. Keng metong tamo pong member, leader, keng grupo tamo, keng Bulacus, na? Jesus Miresol Gadi. Pa-shout out po, Miresol Gadi, COV, Sakop, from Barangay Bulacus. From Maria Teresa Garcia Perez, morning po, from Barangay San Rafael, Baruya. Proud of you, anak. Ay, kilala mo ba yan? Hello po, kagawad. Kagawad. Lapatita. Very proud po kami. Nakasama namin si Heniel. From Ernelyn Bautista, Maya Payabak po. From James Pasamonte. Kon James, Maya Paoras mo naman po kaya kayo. Ayan po. From A349, hello po, among Kenneth, Father Justin at Tita Weng. Shoutout po ka rin Tao Sitio Candelaria Kulubong, Manal Bella po, Ding Kabaryo Tamo. Kapasalamatan po, Karijan Kasava, Alma Maga, Jerry Malyari, hello po. Salamat po, Maya Paporas. Dagdag mo po na, shoutout po king family ko po, karing Sayap Scholars po na may pagal na po napon po among kasi yabi ako na po ding aliwang Sakop Scholars po napon kasi may kapwa activities kami po. Apo po karing friends ko yan, Kura family po, hello po. Mark, meron ka bang gustong i-greet? Shoutout kayo pong kamag-anak ko. Pasingklan. Aking asawa ko, of course. Wala ko sa kalingon mo na. Bota magtambuya. Matudya pa yata. Matudya pa. Pero sa susunod na episode natin, yung love story naman ni Mark, yung ating very interesting yung po actually. Thank you, Mark. Heniel, meron ka bang greetings? Ayun po. Shoutout po dun sa sa mga kaparokya ko po sa San Rafael Arcangel Parish po. Yan. Tapos po sa pamilya ko po, kay mama po dyan, nanonood po siguro yan. Tapos po sa mga prof ko ngayon sa Davsu yan po. Hello po. Yes. Sana po bigyan nyo ng mataas na grade si Heniel. Okay? As a sign of our appreciation, pakibasa, Serge, itong Certificate of Appreciation natin. Social Action Center of Pampanga, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga, present the Certificate of Appreciation to Mr. Mark Elvin P. Gomez, CPA, for actively participating and imparting valuable insights and inspiration in the Alay Kapwa Regioton, Iluwalas Meing Toldang, Kekang Tuknangan, an evangelization and a resource mobilization of Alay Kapwa. Given this 18th day of March in the year of our Lord 2023 at the 4th floor DSF building, General Hizon Avenue, City of San Fernando. Signed by Sakop Executive Director, Father Kenneth Alde, and Sakop Assistant Director, Reverend Father Justin Gatus. Okay, thank you, Mark. Yan. Salamat. Salamat po. So for Mr. Heniel, ayan, Social Action Center of Pampanga, Maimpis City of San Fernando, Pampanga, present the Certificate of Appreciation
Ito, Mr. Hiniel Pereña, for actively participating and imparting valuable insights and inspiration in the Alay Kapwa Radiothon, Ilwalas Maying Toldang Kekang Tuknangan, and evangelization and resource mobilization of Alay Kapwa. Given this 18th day of March in the year of our Lord 2023 at the 4th floor DSF Building, General Hizan Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Signed by Sakop Executive Director, Reverend Father Kenneth Alde, and Sakop Assistant Director, Reverend Father Justin Gatus. Thank you. Okay. Thank you po. Yes. O Sedge, meron ka ba bang last na mensahe para sa ating mga talapakinig? Ayan po. Sana po, kayo po sasawang sumaw po, King Sako po, kasi po, niikit nyo naman po at dimdam nyo po kareng storya da po. Alimo po basta-basta yung sasopan nyo po. Kasi alimon po, may pupunta king ala. Deta pong bebeyo pong saho para po kareng anak po. Ayan po. Yes, sintutukita mo pong segment, apiting may lapading toldo, sinulong ing kabiyayan at obra. Damdaman tamo ing nung makananuya, mabye ing diwa na ning Alay Kapwa, king metong kareng parokya, ket king archdiocese tamo. Okay, salamat po Among. Salamat Thank po you. kareng kekatamong mga santing nga guest. At kini po mayayari ing kekatamong kaduang segment. Ing may kapag-aral la, meragulya ing tolda. Isundo tamo po ing pamanantabe king kekatamo pong Radiothon. Salamat po king pamanantabe yu kaya kami. At karing scholars tamo, ayan, shout out. Ne. Kayo po mama ko, magbalik ya po ing Alay Kapwa Radiothon 2023. Ilwalas Maying Toldang Kekang Tuknangan. Dakal pong salamat. Thank you, Mark. Thank you, Hingaw. Thank you. Kakaluguran, karin pong bisang mipayabot kasaupan para kaniting Radiothon 2023 ning Alay Kapwa. Ating temang Ilwalas Maying Toldang Kekang Tuknangan oy reni puring paralan ning pamagdonate para king online banking, king Metrobank, Jasa Branch, CSFP. Account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated. Account number, 676-36-760-39466. King BPI, Dolores Branch. Account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated. Account number, 000703415458. King PNB, Sindalan Branch. Account name, Sakop. Account number, 203-770-000-1170. King BDO, SMCT Pampanga A Branch. Account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated. Account number, 00133-043-3244. At King GCash, 0977-142-2169. O ating lagyong Justin Gatus. Ilwalas talapasan na rin kekatamong tolda, banda kalaring misawpan, at minawa abye kapamilatan ning Alay Kapwa. Ing Marso 19 kaniting banwa, Aldo Domingo, pagmasusyantaya po ing kapat ng Domingo ning Kwaresma. Ing kulay na niting Domingo, kulay ang rosas, uling itiya naman po ing Domingo ning Leitare. Paganaka na niti ing kapanayan, king maulang solemnidad ning Paskong pamanyubling mebye ning Gino, apag sadyanta mo kaniting panahon ning Kwaresma. Babiyane kaya katamo ing panamdam at utong malapit na ing panauning tula ning Paskwa. Inyasat king Domingo ning Leitare, adwanta mo king Diyos, asana, retang manangis, pauli daling niyaliwang kasangkanan, antimurin pauli ning gera at kaguluan, kalimayaliwan ng dakiling yato, at ding kapamilya daling mayangubye, iba't king masikanayayon, at tinod karing bansang Turkey at Syria. Manakit lang tulang alang kapupusan, King Gino.
Kayan tabi king kapag masusyana ning Domingo ning Leitare ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At ingge kayong kakaluguran at talasuyo, i-Reverend Father Ramon V. Torres, ingge kayong among mon ning Kwentuhang Katoliko, King Archdiocesan Commission on Catechesis. Jesus na aking kapatid, sa lupa nami bumalik. Iyong mukha'y ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putihin man ang iyong sapin, punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasa akin. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke di naman, ikaw ay naghahanap buhay. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na sa Bright Light sumama. Isang paniniwala sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends
At atyuta na po king kaya katamong third segment king kaya katamong Alay Kapwa Radioton. Po, maya payabak pong pasibayo kaya kayungan kakaluguran kang Kristo. Sana po atyo kayo po king maya pakabilyan at ngining oras IT. Po, migmerienda na ko po. Ayan Atyuta na king tauling dake naning kaya katamong programa ami pamagatang mela padyeng tolda sinulong ing kabiyayan at obra. At syempre po ngini po painawaya pang bagya ing kana akong partner iyamong Kenneth. Kaya beyo po ngini, ako po iyamong Justin, at syempre po yung kana kong co-host, metong ya pong kaya betamo mo naman king sakop, amanatad kanawan, ipakilala na po ing kayang sarili. Maya payabak po kay kayungan. Ako po Igay Ramos, ing head na po ning Administrative Division king sakop. Nandin po kaya betala din kay katamong scholars ning sakop king Educational Assistance Program o SEAP. Metong ya po karing programang susuporta na ning Alay Kapwa tamo. Dapat nganing segment ay ni kaya betala po at bisita ring parokyano ng Apong Pilar ing Nuestra Señora del Pilar Paris king San Simon, Pampanga. Kaya be na po ning karelang masanting akura paroko, Yes. yamong Enrique Rick Lusong. Welcome po, Among. Nakasalamat among king pamangumbirayo at malugod kami pong may masyal kiniking kikatang radiothon ng Alay Kapwa. Salamat po, Among. At welcome mo rin po karening kaya betamo, karening kaya katamong kapatad king kaparokya ng Apong Pilar. Imang Dorin, Tita Leti, ang Popay, syempre. Yan, yung kakatamo mo naman dating kayabe. Yes. Mamanatad ka nawan kisakop, Tita Mildred. Po. At bayo tamo po may pagkwento, anyawaran tamo po yung pamanantabi na ni nga pong Ginoo kapamila tanan ning metong apanalangin. King lagyo ni pa, ang po ning anak, po ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos ay pami pasibayo po pasalamat kami king pamakitago na ini, bang kanita pipagkwentuan mi, ing kayapan mo kaya kami. Antabayanan mo kami o Ginoo at manano na sanang ing pipagkwentuan mi, mas lalo ng palablaban ing kaya kaming kasuywan. Lalong-lalo na karing kaparaming tao ang mangailangan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. King lagyo ni pa, ang poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. At syempre po, kaya rita mo pong pepasahop ki nga pong Ginoo, kaya betayang ini, kumustan tano man pong ini. Makuyad ako kumustahan, kumusta po, Among, ang papa po karing kapatad tamo king parokya ng Apong Pilar. Well, of course, king kasalukuyan, pagpiesta kami, king San Jose, ito yung sakop king parokita. But at the same time, busy mo naman kining Maleldo, daratang Maleldo. We're almost ready. Pero from time to time, Among, just like now, pilgrims from different dioceses, provinces come to the parish. So, metong yung karing kaya katawang pong pagkabalaan yan. And on top of that, syempre, ongoing din kaya katawang pong obra king parokya, king liturgy, and of course, a formation, which is our thrust now. Isip mi, kailangan mi ang focus mo naman information daring volunteers tamo, the religious mandated organizations, and of course, mila kayong service ministry. Yes. Ya po yung pundasyon nga napin Yapong Pilar, pundasyon, information mo naman, service ang po yung liturgy. Karen pong kaya beta mo, kumusta ko po? Kaya po. Ayan. Pota mas lalo talang pakiramdaman at kilalanan din karelang kwento. Po? Tagay. At bayo pa po may manyaman lalo in kaya katamong kumustahan at kwentuhan, susundo tayo pa mo rin pong panyawos karing bisang sumawop in kaya katamong Alay Kapwa program. Ayan po, kareng pong bisang mag-donate, malyari nila pong ipadala din kaya kayong donations, kareng makatuking bank accounts. PNB Sindalan Branch, account name Sakop, 20377-0001170, Metrobank Jasa, San Fernando Branch, account name Social Action Center of Pampanga Incorporated, 676-3676039-466. Tutuki po, kareng naman pong BPI Dolores Branch, account name Social Action Center of Pampanga, account number 0703415458. At kareng pong atin pong BDO naman, SM City Pampanga A Branch, account name Social Action Center of Pampanga Incorporated, account number 00133-043244. Malyari mo naman po king GCash account king number 0977-142-2169 ang makalagyo kang among Justin Gatus. Malyari yola naman pong ipadala king kaya kayong
Pakibat, antimurin nung atin kayong greetings, buring ikutang o nano pamang buring ipayabot. Mag-text kayo mo po karing kaya katamong text line numbers. King Globe 0915-954-1308 1303. King Smart Line 0918-351-8282 at King San 0942-357-4268. Yan, maka-live tamo mo naman po, ne? Baka kanita, akit yo po ring mga santing, ne? Lalong-lalo na po yung katamong guest nga, ni? Metong yan naman na karem masanting at talented tamong pari, among Rick. Ang po pa rin kapatad tamo keti king parokya ng Apong Pilar. Maka-live tamo po, king Facebook. Malyariye pong Alben, king page na ning Archdiocese of San Fernando, radio station 91.9 Bright FM at king Sakop Facebook page, ne po. Karem pong Manal Ben, ha? Malyariya pong pakishare in kaya katamong Facebook Live bang lakwas na pong dakal ding dasaning broadcast tamo at pakibanggit yun na rin po rin kaya kayong parokyang kabibilangan ban kanita adinantaya namang maya pa oras in kaya kayong parokya. Siguro po, among dakal na pong manalbe kanyan makayantabe. Makashare po rin kaya kaming group chats at kaya kaming NSDP Facebook page. Maya pa oras po. Hello po. Kaparokya from Apong Pilar. Amen. Wow, kalawot ta darasdan po. King pa magbalik tamo, makipagkwento tamo kari among Rick at karing kaparokyana ning Apong Pilar. Nung makanano yang melapad ing toldana kanitang midinan lang kasawpan kapamilatan ning alay kapwa. At makanano mo namang sinulong ing biye at obra king parokya. Pakiramdaman tayo pa mo po ing kantang Diyos ay pag-ibig. Magbalik ya po ing Alay Kapwa Radioton 2023 Ilwalas Ming Toldang Kekang Tuknangan. Kakaluguran, karimpong bisang mipayabot kasawpan para kaniting Radiothon 2023 ning Alay Kapwa. Ating temang Ilwalas me ing toldang kekang tuknangan oy reni puring paralot ning pamagdonate para king online banking, king Metrobank, Jasa Branch, CSFP. Account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated. Account number 676-36-760-39466. King BPI, Dolores Branch. Account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated. Account number 0007-03-415458. King PNB, Sindalan Branch. Account name, Sakop. Account number 203-77-000-1170. King BDO, SM City Pampanga A Branch. Account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated. Account number 00133-043-3244. At King GCash 0977-142-2169. O ating lagyong Justin Gatus. Ilwalas talapasan na rin katamong tolda, banda kalaring misawpan at minawa abye kapamilatan ning Alay Kapwa. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawid kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin
ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo. Nagmamahal. Diyos ay At magbalik tamo po king katamong radyoton para king alay kapwa, ilwalas ming toldang kiyakang tuknangan. At syempre po, pisabihan mipin po nandin makabreak tamo na dini pong karanasan, ne? Etala po ipagkaymot, uling etamo balo nung makanano na lang palablaban ni nga pong ginure ni kareng puso tamo. Anya po etana po paluatan, pakiramdaman ta na la po at kumpisan ta ng kwentuhan, kaya be iamong Rick, ang po paring parokyanos ng Apong Pilar karin king San Simon. Tita Gay? Among Rick, umpisan tanya po niya po. Sige po. Kumusta ya po in kaya kayong service ministry king parokya? Nanula po ret ang mayayalumang programa na ning kaya katamong service ministry king parokya. Siguro kayong pag-umpisa na tigayan na mong Justin ng porang katamong manalbe. Bay ko po din tang. I'd like to acknowledge of course na minuna na ka na ako na atinang kong programang adapin amana at in place ne po. But I want to particularly point out ining disnan ko pong program para ka rin kay katang kapatid. Medyo may lililandasan na ining bahay pagbabago ni Apong Pilar. I think it's the only faith-based reformation center king Archdiocese. In fact, may ganyang pilot kining Archdiocese ne po. Panahon na nga pong Homer Policarpio, our former parish priest. So, metong yung karing sinduta mo po ito, nakakalago po yung kayang pahintungulan, yapin to cater the needs na po, particular din pong medyo may lulungking bisyo ken droga. 3 months siya po ini at lapong bayad. This is all gratis na po. Stay in niya. It's faith-based. Uling ita na mo talaga rehab with all the facilities. So, very limited mo rin. But, lugod naman nga pong may 7 batches siya yamong kanina. Ya. Kadatang ko po at yan yung mandate ko kang boss, kang Bishop Dong, na ituloy ya. Uling nalaguyang programa. Yan, tiloy tayo na may 4 tamong batches hanggang may pandemic niya. May tok nang ya for the meantime. Now, we are working on its reopening. So, that's one. Maybe later on, mas malalang pang kwentuhan ka. Number 2, hindi na, may lapad dyan tolda.
It's my first parish among Opo, oo. Justin, baptism of fire ka na ako. Baptism of fire. Aruli no bing albog. And you know San Simon, may nga po kareng low-lying areas king Pampanga. And the parish, Pampanga River cuts across the parish. As in, few meters away is the Pampanga River. So, hindi na, mga 1 year. Pidring ba itang matinding bagyo kanita, so may limbog, ne? And bilang bayong kuraparo ko maniglo sa kay bangka, mga yan. So igit ko itang need to reach out mga yan. And then bang kumusta? Later on, damdaman daling experiences, particularly mang during King Santa Cruz. Kaya karin niya may bayit ining may lawak atol da itang AAFP, Adapt a Family Program, mga nita. Sartang may salanta, linawe paralang bang makapag-reach out, makasaw. And then, after the bagyo, the albog, comes COVID. Talagang, Lord, sabi ko, naniniyawan, pero opportunity, bangan ta, may luwalas sa intolda. So, from Adapt a Family Program, ratang biktima ng COVID, na poring family, karinya mo naman po itang Kiratang Church of the Poor program, and then of course you have the community pantry, etc. And then the center in Pakalulo, para yung Pakakalulu, which is not original ka na ako. Ay ning pabakal na nga po ka na ako, Apo Shrine. Yeah, it was actually an adaptation from Apo Shrine na kanitang rector ko po karing with Bishop Ambo. And then minyangaya po just to give you some idea, linublating of course tang scholarship program under the Ministry on Service po, through the help of SACOP and Alay Kapwa, ongoing at intamo po ngayon scholars ka rin. And then lastly, we have the vocation committee. I think under the bracket of the service, importante yan naman at kapanyaw sana yung bishop ito. So in-under me niya naman kayong service in vocation. And now, at least ating kami pong metong kasalukuyan. Hello man. Just Rome Cordova metong yung nights metong yung pre-college seminary. So all of these among ingiwami po in-structure tayo mo under the bracket of umbrella of Ministry on Service rin miyaya luwa pong program. So, lugutin nga po ngayon, Mrs. Zed. And we expect, siguro, lumala siya pa ini. Depende kitang, of course, needs of the situation nung nanuman in datang. Walata po rin, kaya katang po nga share. Kasanting na po, itang talagang balam toldaya talaga. Balam pa siya gagawa kang bale. So, Denny, kailangan na naman. Tara, lungob ko, Kenny. Lumalas siya yung tolda, Yes. Mumuna kaya tayo mong detang kikater mo, detang kaya tamong kakaluguran na may lilingdalan. Pero ngeni, may luwalas. Yes. May bonus siya pang bagyan, Yes. Sabi natin, crisis, buri nang sabihan, naya mo problema, pero opportunity yan naman, Correct. in COVID. Yeah. At ini talagang may lawak ya. May luwalas siya mo naman in tolda na ning grasya. Saka tigay, ang Justin tayo itang, the church is there to respond yan, itang signs of the times, mga nita. And amipin, that's why it is a church. It is a mother church. Pwede nga ka makibat at mag-respond karetang pamangailangan nung nanong atin. Ako sa newbie, my first parish nga I don't know about these things, di ba? For 10 years or more, I am in the academe. So, this is something new to me. Pero totoo ito, among Justin po, ang datang iyo, karin ka mas maging creative, kitang pa mag-respond, and you cannot but respond. Uling, ay tayong identity ng Santa Iglesia. Kailangan makiramdam, lingunan, nga napin, lingapan, makibat, king serbisyo po, king pamanyuyo. May luwalas siya yung pangapari na mo naman namong record. Correct! Ilang mo libro yun talaga. Ngayon, kaya katama pong relief, ayuda, ngayon, pakibalak yun naman. And of course, ito, karela pong pamangailangan, spiritual, more than ito, physical, the spiritual needs also. At matulata mo po, libutan na nini, makasentro yung Alay Kapwa. Yes. Kaya katamong pamingimot, kaya katamong gagawan, kaya katamong pamamakibat. Naku, speaking of Alay Kapwa, barikin palub, kabud ating bagyo.
makayahos na yung agading sako. Panyapin. Diba? Po kasuelo. I was touched. There was one na ako kalingwan, Ate Guy and among Justin kasalukuyan ng bagyo kanita. Among pakilawe, dito pong makalbog, padala ko pong pictures, sampo pong report, mga ganyan. At syo kami po kayo. Anong kanya man, yung pakiramdam na, wow, ating makareding sumaop. And of course, with that, we'd like to thank in advance Alay Kapwa and Sakop. Balumi po karinya susuporta ing Sakop. Dadagdag ya, gaganap ya, karetang eganaganang atsuna king parokya. And the parishes, our parishes are rich in that. Mayaman la po rin kaya katamong parokya makanitang bage. Ne po. At balutamo, neng panahon ng Kwaresma, panahon niya naman ng Alay Kapwa. So, makananong paralan tayo po gagawa nini, king kaya katamong parokya. At makanano yo pong motivate din kaya katamong kaparokya, ban hidake muna. Yeah. To begin with, I think napaka-importante itang catechism. What is this all about? We begin with that. Oo. Alika mo, sasaup nun parasan itang kang susopan. I think that's very important. So, mga nanong makasaup muna, king homily, inject ya po, itang tungkol king pamanyawop, mga ganyan. And of course, ing thrust na ning parish at ning kabuuan na Santa Iglesia, pamanyawop ka rin pakakalulu. Of course, introduce sakop. So, the moment may pamilatang envelopes, tamo, for donations, maligwada ng tanggapan at ahintindihan din tao, makanita po. So every year, kabud, may atasan tamo po na manyawad saop ka rin tao, maligwada na po ngaintindihan. Plus, kadwa po siguro ating makanano lang mamotivate. I'd like to say, it's motivation through action. The moment nilang akit din tao, malalyari, ano kailangan, sumawap kayo. That's it pinay tayo So, napaka-importante yung the faith is translated into action and they see output bunga. And then they help. Ay, makanyang pala. Ito yung problema. Ito yung palang sentro ng pakalulu. So, potang manyawad na kang second collection, ala na kang damdaman ka, automatic niyo po. Ating mamalita ka rin itang potang mamielo, siksik liglig umaapo because they know where their money go when their donations go. I think that for me is very important. Catechism, let them know what the project is, and secondly, itang actual, practical, akakita po. Accountability. Wow, that's also very important. Ito yung pagsasabuhay na po ng talagang evangelization Not only through words, but also most especially through action. Po. Yapin yung luluwal ka rin ita. Mong siguro, king pong kaya kayo pong karanasan, anting sabi yung po bayo kong pari ganita. Nanuya mo po itang peka ewa kalingwan na karanasan na dinalaning metong bagyo o metong pamagkasakit lindulo na king parokya at linwaling diwa na ningalay kapwa ing pamakidamayan. Ay, karakala mo. As you speak, as you ask the question ng karakal, bubble thoughts mo. Abal maging sapat yung minutong day. Pero siguro, single out ko lang mo retang mapila na karanasan muna itang pedring, itang kanyang magbangka tamo, kaya bereng church leaders tamo, bang mangumusta mga yan, bang presence. Thank you to Holy Apostles. Itang apostolate of presence. Alakay mong dadala kanita, Ate Guy. Pero kabud ikit ding kuraparoko ang papareng parishioners, ding leaders na natilo. Kasi makabangka, titipa, kailangan mong baleda, maghayay. Balang piling ko politiko mo pini. Anyamin kayo ba nito? Ruan ang mga nito, pwede yata ang tagal mayor yan. No, but we did that just to make them feel that we are here for them. That the church is there for them. Sorry. Going back to the experience now, kayo magdi at kami kini manantabi mo. Itang more than itang prayers, mga ganyan. Of course, sabi lang yung panalangin. Pero kabud ikit da kang mga yan. Hayaan mo rin parishioners na mga yan And then dito kakwentuhan mga kanita. Muna ditang presence among. At kay bat na nita syempre lunubi nunanong pwede nga gawa more than prayers, more than the visit. May lapad itang kapag nasantang sumaw. There you go. Alay Kapwa came into the picture and Sakop ready to help po. Dagdag karatang initial arrays tamo naman po at
migbalik, menatad, relief, ang pong abias, etc. Ay, mga katula po, ang BMing relief ating, uling ka Makati pa, lampas tao, Santa Cruz, di ba, Mang Dureng? So, yung ating rugong metong, talagang linusong yan, yung pamangailangan. Diyos ko, ang gana kining ganun, bakanta, mabasay nga bias, punto ka na yung makanyan. Tametong balamay sa kayo, kanyang tanaman, binalebe yung makanyan. Kailangan pong i-leave mo po yung ayuda kayang karelang gate, mga ganyan. But it's very so striking to me. On our way back, king parokya, detang misopan, kakawelang makanita, magbabay lang mga yun. Ting metong taga San Nicolas, metong ka rin mababang lugar. Amo nga na mga yan, kapilang tapo magmisa. Ang gana kainin tanong mga yan. So I think I posted it in our Facebook. I said, while we give physical nourishment to them, they're asking for spiritual food, which is the Mass. Makanya tang kemi akit po itang faith da. Tang libutan ning kasakitan makanyan. Akakit de pamurin tang kasalpantayanan kingapong na may paboren, may lakwan. Yeah, with that, pasibay lang hanggang pasalamat king Alay Kapwa, king Sako, panya tumulong na po tayo sa radio to. Kami marami pong natutulungan itong Alay Kapwang ito. Manyaman pan po, in kaya katamong kwentuhan, magbalik tampo, kayari daring mapilan apatalastas, kaya bedari among Rick at din kayang parokyano. Itita During, Itita Leti, ang popay Ate Dred. Masanting niya po niya talagang at we are in the peak of our emotion kasi kaya tayo nga pong Ginoo sa Sabiana papakit na nung nano ing diwa na ning katamong Alay Kapwa kapamilatan ng among rikat ning kayang parokya. Sigurado dakal mo naman na kwento pero bitinan tayong pambagya at pakiramdaman tala po rin kinding paganakating kanta at inipa mo rin po ing Alay Kapwa Radioton 2023 Ilwalas Ming Toldang Kekang Toknangan. Kakaluguran, karimpong bisang mipayabot kasawpan para kaniting Radiothon 2023 ning Alay Kapwa. Ating temang Ilwalas me ing toldang kekang tuknangan. Oy reni puring paralan ning pamagdonate para king online banking, king Metrobank, Jasa Branch, CSFP. Account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated. Account number 676-36-760-39466. King BPI, Dolores Branch. Account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated. Account number 0007-03-415458. King PNB, Sindalan Branch. Account name, Sakop. Account number 203-77-000-1170. King BDO, SM City Pampanga A Branch. Account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated. Account number 00133-043-3244. At King GCash 0977-142-2169. O ating lagyong Justin Gatus. Ilwalas talapasan na rin katamong tolda, banda kalaring misawpan at minawa abye kapamilatan ning Alay Kapwa. Ing Marso 19 kaniting banwa, Aldo Domingo, pagmasusyantaya po ing kapat ng Domingo ning Kwaresma. Ing kulay na niting Domingo, kulay ang rosas, uling itiya naman po ing Domingo ning Leitare. Paganaka na niti ing kapanayan, king maulang solemnidad ning Paskong pamanyubling mebye ning Ginoo, apag sadyanta mo kaniting panahon ning Kwaresma. Babiyane kaya katamo ing panamdam at tutong malapit na ing panauning tula ning Paskwa. Inyasat, king Domingo ning Leitare, adwanta mo king Diyos, asana, retang manangis, pauli daring niyaliwang kasangkanan, antimurin pauli ning gera at kaguluan, kalimayaliwan ng dakeling yato, at ding kapamilyada ning mayangubye, iba't king masikanayayon, at tinod karing bansang Turkey at Syria.
manakit lang tulang alang kapupusan king Ginoo. Kayan tabi king kapag masusyana ning Domingo ning Leitare ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At ingge kayong kakaluguran at talasuyo, Reverend Father Ramon V. Torres, ingge kayong among mon ning Kwentuhang Katoliko, king Archdiocesan Commission on Catechesis. Talaga pong manyaman ng kwentuhan. Kaya po makabreak kami, may papagkwento kami mo naman. Magbalik ya po yung kakatamong katlong segment na ni kakatamong Radioton. Ami pamagatang may lapad ya ing tolda, sinulong ing kabiyayan at obra. So pasibay po pasalamat kami po kareng patuloy ang mag-donate. Ngini po akakiula ring lupa na rin kakatamong susopan. Ela kabud mamye ka pero how din the actual live at yula po kayo ning harapan nyo magkwento la dadake da ing grasya ing kanawan ating gapda po at nandin po ikitala po din kaya katamo mo namang staff sasaw mo naman ding tatanggap ka rin kaya kayong donasyon awos ang po pang magresibo mo naman at banta po isundo mo ing pali na ning kaya katamong kwentuhan ning lablab na ning Espiritu Santo na ano po yung toto kita mong kotang titagay. Din pong guest tamong ngeni, parokyanos na lang apong Pilar, kaya bede po yung karelang masanting apari, yamong Rick. Kumusta kayo po? Malyari kayo pong magkwento nung makanano kayong may kasawop ing parokya, kaya kayo? Maya po, umpisan kaya po tang may kayalbog kaya kami. Kasi po kami kaya bebe ilog. Mumuna kaya pong diling Daras na nanindanong at malalam po kaya kami. Tapos kaya ngaliwa, ali. Ating pong kasing matas kaya baryo may ating mababa. Pero po kaya panahon na ito, maragol po talaga yung danom. Kami pong may asawa, yung asawa ko po, kaya paralyze siya. May stroke kaya po. May itong kaya po ka rin parisioner na ning NSDP. NSDP. Tapos, may itong kaya po ka rin sosopa ng kareng pakakalulu, sentro ng pakakalulu. Kaya ko po pikarinita kasi po, tapapin pumasok siya yung asawa ko. At hanggang po ating anak, anak mo basta-basta po makapanyad. Karela niya po. Yung po kwento ko makanini. Isto po makalbog na kami, isto di nagul na yung danom, kaya tang gilid mimbale, o milob na kaya kaming agdanan. Lipat ko niya po yung asawa ko. Ating kaya pong imbaleming matwa, at suya po kaya taking control, king San Jose. Ating ko po nga ating mata sa bale, pero po mo po pwedeng tipa maniking asawa ko kasi po tutukod siya. Kasi kanya po kaya mo tutukod siya. Ita po yung diferensya ng gamat na kanya niya tsaka kaya po tutukod. Pero po masi kanya lub. Yung pong mumuna nga ikwento kaya kayo, kaya ta pong maragulindan maita, hanggang ala kami, yako po, pakibalitan ko rin kaya kaming kabarangay. Pakibalitan ko po nung kumusta na. At bala po nga ba kayo, pupunta ko kaya tang tete. Bangkanita silipan ko la, makibalita ko nung nindet, ang darat ang nung nano ng malilyar kayong barangay. Makanita po yung gagawang ko. Kasi po, metong ko na ma'am kareng, katitista, tapos metong ko po kareng frontliner king Santa Cruz. Niya po yamong magkasakit kaya kami, basta't minausya mo po, miktek siya kaya kaming chairman, coordinator, ita po, magobra na kami. Yak po hanggang ala ko, nga na ako, sasawpla ka rin. Ela po sasawang basta inaus na kami. Tapos po, impong mumunang kay ko, pasalamat kong maragol, kapag yung presensya ng among Rick, kapamilatan na rin kayabi, ang poning sakop, agad-agad po, mig-respond niya, na sopa, lawan na kami, lawan rin kabaryo kung nung naning kabilyanda, nung mamangal pa, huwali, makanita po. Ba't po, mapilan mo Aldo. Makabangkala. Mapilan mo po Aldo. At may response niya po. Agad-agad po. Tapos, naman po, kami mong Katoliko. Pindidinan ni. Aliwa mo po. Kasi po, ating pong iglesia kaya kami, ating born again, ating baptist. Makanita po yung kaimi. Makanita po yung kaya kaming pisabing laganas po. Na po kalupa ka rin aliwa. Ka rin po aliwa, sasabihan ko ng diretsa.
tempong katoliko, eredidinan, istong ilang mami. Makanita po yung akakit ko karela. Totoo po. Pero po kitang pamisasan mo itong pamikakalugod. Ikakalugod naman po rin taong baryo. Ita mo po itang akakit ko karela. Itang istong atil lang biyaya. Era kaya po dara kayanan. Makanita lang. O si po din tao, no, kasaya, isungikit de yamo, makabangkala. Pero kita artista. Opo, excited lang po, talaga naman po. Hanggang po nga biyasang kawe yamo nga po rin kaya. Kaya po kasi kan loob, magbangka. Ne po kasi kan loob magbangka, nabalo nung mitsab yan, nung malumod siya. Wala namang kating. Wala naman pong kating. Tiwala, yung kating. Opo, yung po nga pong ginuyang bala kanita. Ne po? Nakatapo pa, yan po yung kakong unang isipan. Yung po nga pong gino, basta't manalig ka kayo, nakapaboren. Ne po? Hanggang pakakalulo ka, hanggang makawalta ka. Nung eme po awsan nga pong gino, ala pong malyar kaya kali po. Nya po, maragol ko po kapasalamatan kang among karen kaya bena, king sakop, patuloy mamye, suporta, saop. Kaya kaming, barangay na po, kaya pakakalulo. Aliwa na po rin ang pakakalulo. Kaya ba't po? Kami ngeni po, apulo kami keng didinan da kaning ketang Adapo family. Adapo family. Apulo kami po. King Santa Cruz po. Opo, Santa Cruz. Pero sabi mi po, lalo nita kaya kaming coordinator, detang medyo, na masyadong magkasakit. Lakoda na lang, deta pong aliwa, karelami naman siya, makanita po. At saka po kami, ang gampong, kaya makasaw kayong pinansya, ne po? Ita pong kaya kaming sarili, commitment. Opo. Siguro naman po, abiyemya kaya. Basta't inaus na kami. Ang gampong nangobra, lalo na po akong yung asawa ko, masakit siya, stroke kaya. Basta tungkol po kaya nga pong alaya pong ali. Basta't inaus na ako. Din kaya beko. Kaya ako po kasi pera matuan dili kaya kami barangay na yung pastoral. Mag-17 na ako po, ila po. Ay, may oras. Opo. Kanya po, maragol ko po kapasalamatan. Didina na akong sika na ni nga pong nakapaboren. Ang gampong makanini kami mukabilyan, itapin. Masakit po yung bengeni, kasalukuyan po. Pero po, milalabas. Pauli na ni nga pong nakapaboren. Ita mo po, nakapunta sa... Masanting niya po, siguro isingi kitang tutuking kutang, ne? Opo. Wala masanting niya, although dimdam tane, pero buri tayo pakiramdaman, makanano yung meragol, kaya kayong tolda, yung pamibiyay yung kabiyaya nyo, at sin minawa yung biyayo, at sinulong yung kaya kayong diat obra. Po, anya, palagi ko niya ay, anya po paragol miya yung tolda kaya kami Santa Cruz. Pauli na po nitang pamisasan metong kay bat, detang tao kaya kami, ela po, malwalas na po sumaup, kareng kaluparang tao, kareng pakakalulo. Ang isto po ngatin kami, dinan mila. Isto pong dinayin laki kami, i-share mila. Lalo na po kay simbahan. At saka po yung ngakay ko nang po, anya malwalas yung torda kaya kami, yung Santa Cruz. Kanita po yung kaya kaming bisitas, nemong, alaya pong kagamit-gamit. Ne po? Sabihan da po, matsura yan diling kaya kaming bisitas kami. Pagawaya pag bisita Pero ngeni po, pag maragul miya, anya po siguro, linuwalas ng tolda kaya kami, kaya kaming barangay, nemong. Dakal na kaya po pagawa, pauli na po rin kapamilatan da rin kabaryo kapamilatan na nga mong tayong kayabe na, isakop, niya po. Itay nga sabi ko, lalo ya po lulwalas yung tolda kin Santa Cruz, uli pong hanggang sabihan da dita klareng katoliko na mamiyasaw. Pero po, apapalagumya po kaya kaming bisitas. So, akakita mo, lulwala siya yung tolda, potang lulwal na kakengke Opo, kang sarili, opo. po, kalupa ng Tita Doring, aliwa mo, ding pakilawen, retang kasiping balya katoliko, pati retang ali. So, makanya niya, kaya katamong kasalpantayanan, makanya kaya katamong pangak kristyano. Kaya, yapin katoliko mong all-encompassing, universal, itang makantabibiyayan tayo. I think, if I may, Santa Cruz yan ang po ini, itang
itang kwento yung kanita rin came from a frontliner. O edi kasi may dinanla pong ayuda, sao. Siguro pa may gisang tangkarelang ayuda, ne. So tinan mo, ikaw ba naman mamaya 25 kilos? Mabiyas. Pisang ba niya yan, eh. We don't have budget for that, regular budget, and yet we were able to share. O pa siguro may gisan. Ngayon itang beneficiary mi nga ito, aganahaning sipin ng balik. Wow. So, migdamot o napepalampasan itang, dinake na, itang bibiya ka rin, dinake. So, they become more generous when they when they experience people being generous to them. Well, they say paid forward yan ang malitan eh. Itong yakaring unforgettable experience mo naman ito. May ko naman kapit ng kapag ka nabiyas ka ni Tamong. Pero puret ang compound yuling magkakamag-anak. Kaya po, dinina ko po siya titlo-titlong kilo. Siyempre po maamangan kayo lang mga Totoo po ito. ano po, naroon pong kempuso mo. Baka nito po yung maligyari kaya kami. Ang kampong tita kaya itang menibatan king parokya. Pag-share kaya po, si share nila po ka rin kayabin. At eya kagisanan. Uy, brigade. Wapin. Eya kagisanan. Ang kardinal sino tagle, ang nagbibigay tumatanggap. And then of course the image of a bukas palad. Bukas palad. That's in the envelope, di ba? O kasi makabuklat ka palad mamye, pero makabuklat ka mga palad tanggap. Versus Kasi makasarayal. Exactly. Kapod mo lumuwal. Pero makabuklat siya. Hanggang makanano karakalian. Manatili niya kaya hanggaman. And we are speaking of this. Pisasabihan tala po. Ahakitala, they are best practices. Alimuking parokya, alimuking pamilya, alimukaretang susopan, ating niyaliwang best practices. Pwede po, baka pwede la namang idake, nanula pa retang mayayaliwang best practices tamo kaya katamong parokya. siguro kay question na ini, teka na akong kayabe kay Church of the Poor Program, Centro ng Pakalolo, Ate Letty, and of course, Ate Mildred will share something. Kasi mo, it's good to know niya kasi magbala pong manatili kaya katamo. Pag si-share tala, apakya po sandala, or aisip na rin kaya biya tamo kaya ning makiramdam kaya katamo yan na malyari dala namang gawan. Deni, karen kaya karelang parokya. It's like a good news that is meant to be shared, siguro. Sige. Maya payabak po kaya kayo nga. Maya payabak po. One of the best practice sa Kempong Church of the Poor is the complete recording ledger. That is Kasin and Kasout. Para akay tayo tang transparency, accountability, and openness. Dakala salamat po karetang dakala mag-donate king Church of the Poor in kind and in cash. Now, I will gawang kayo pong example ingalay kapwane po. When Ate Weng give us 1 box of sobre, that is 500. Those 500 were divided into 20 BEC. So, 20 BEC times 25 each la po kanita. 500. Ngayon po, pota pang reta, may submit no ning barangay. So, submit ko lang kang Ate Weng. Then, after that, Ate Weng give us 10% of that. So, reta pong 10% kareta, i-record ko kitang ledger na ning Church of the Poor para miyabe la karetang total cash in me. Then, potang mga ilangan kaming manyaling gamit, materials, or pamamiya ka rin, didinan ming sese, mag-cash out kami ka rin. So, ati yu po ka rin itangkay. Then, ipo, yapin po retang dita kadake, maragula bagek. Dita kaya mo po itang share da rin tao, but po tang i-put them into one, madagul ne po. So, kareta po, pamamiyemi kareng seseming 105 families. Right now, so it's like saying they should know where their money go, then become more generous. I think I learned this when I was at Apo with Bishop Ambo, how to teach people to be generous. You let them know where their money go. And I think that's what Ate Letty is saying, the hashtag is transparency. Report, mga ganyan, where no alam mo. O ito po yung share ko bilang finance volunteer. Thank you, Ate Letty. Thank you po. I think Ate Mildred has something to say also. Okay. Faith in action. Faith in action. Doon nag-umpisa ang magandang practices na ginagawa ng
aming parokya under the leadership of Mamong Rick. Una-una, no, we are inspired. You cannot serve kung hindi ka inspired doon sa ginagawa mo. Why? Una, King Ministry on Service, isa best practice is, bago kami mag-start ng program, very clear kung anong vision, anong mission, at anong plano na aming gagawin para magiging maayos ang takbo ng aming. Hindi ka kasi makapag-silbi kung hindi mo na-internalize ano ba ang dapat ko gawin at hindi mo ma-feel, hindi mo maramdaman. So yan ang ginawa namin, no? Before we start our program, upo tayo. Liwanagin natin, ano bang vision, mission natin dito? Ano ba ang responsibilidad ng bawat isa, no? So very clear ang structure. That's why madali ang pagsagawa ng programa. Alam ng aming mga frontliners anong kanilang responsibilidad. Alam nila kung ang dapat nilang gawin. So, minsan mo lang sabihin na ganito, magagawa ang dapat gawin. At nakikita yan ng mga tao na very committed talaga ang amin mga volunteers. Train sila, ito ang ating dapat gawin. Ipadama natin sa tao na itong ginagawa natin ay talaga para sa kanila. At may mga feedback pa from the community na, ay ang ganda ng serbisyo ng ating parokya, no? Yung talagang tao na dapat tulungan, sila talaga ang natutulungan. And then, ang aming mga volunteer, pagtanungin mo, ano bang programa na yan? Maliwanag na sinasabi nila kung ano ito. Anong programang ito? Maliwanag sa kanila. So parang tinuturuan mo sila talaga na kasi sila mga frontliners namin tumatanggap din because they are also poor. No? Yeah. So naramdaman nila na kung kami ay natutulungan at nalaman namin na ito, dapat kami din tumulong. At tinuturuan din namin, yung mga tinutulungan namin, na sila din may responsibilidad din na tumulong. That's why, pag sinabi mo, ay graduate ka na. Ay yes, oo, kasi nagtrabaho na. Yes, kasi may evaluation kami So that is one very important. Hindi pupunta sa dependency ang programa, no? Maliwanag sa kanila na pag sila ay okay na, no? Teach them how to fish. Pwede na natin sila i-evaluate. Pwede na rin kayo tumulong, di ba? Yes. Yung iba naman ang tutulungan natin. So, sa pagtulong natin sa iba, kasama na kayo. Yes. So, very good naman. Natutuwa sila. At kahit yung sinasabi na, walang mahirap na hindi kayang tumulong. Correct. So, yan palagi ang sinasabi namin. Kasi, ang ating pagtulong, naniniwala tayo na tayo ay may pananagutan sa ating kapwa. So pag yan ang ano mo sa puso nila, talagang madali silang tumulong din sa programa. So yan ang isang nakita kong magandang practice. That's why inspired ako na tumulong. Ne? Kasi maliwanag like sakop. Very clear ang vision. Nagbagyo pa kami para ipaliwanag sa bawat isa. Before we start our work, ito talagang dapat natin. Alam natin. Planning. Pastoral planning. Realize natin. Maramdaman natin na ito talaga ang ating responsibilidad at maliwanag sa atin. Ano ang patutunguhan natin? No? So, isa yan sa magandang practice talaga ng aming parokya. Formation. No? Ang pangalawa is, hindi naman na inaano ko si Father, pagkasama mo siya sa pagbibigay ng serbisyo, talagang na-inspired kami kasi kasama siya Presence. On hand talaga siya. Oo, hindi tulad, I know comparison. Siyempre, oo. Oo, dun si Bad Words. Kasama siya. Pag ang leader mo ay talagang nagtatrabaho din kasama mo. Hindi lang siya sa simbahan, hindi lang binyagan, kundi palagi niya binibigyan talaga ng focus. Hoy, ang ating church of the program, kamusta na? Ganyan, no? Presence, So, hindi ka ba ma-inspire doon? Dapat hindi na ako magbo-volunteer But because... but because na-inspired ako personally sa aming ginagawa kasama kong partner namin with the guidance at gabay ni Among,
talagang ituloy natin ito. Ituloy natin ito. But I would like to say, wow, thank you, Ate Mildred. But Sakop is also an inspiration to us. Sentro ng Pakalulu, para rin Pakalulu Church of the Four programs like the counterpart of Sakop. Yeah, Iting that's isipan true. nung ating Sakop, king diocese, king parokya, baka pwedeng we come up with not exactly the same, but at least bigyan ng mukha ang social action sa parokya. Sa abot namin makakaya. Kalagunit itong formation, di ko naisip yun eh. Kasi dadala mo lang ka rin natin gaya eh. So, pero bahay mo dala ka rin, bahay mo takiki, kaya nangaintindihan, natutukila. At bakit ang gawa nini? There's a sense of ownership of what you are doing, and then they will appreciate what they're doing. At sabi ko kayo nandun, no sabyanan eh, uling balo din para sandain tindihan da, ila mismo mag-volunteer. There's one na kuha kalingwan tindintang a school, mag-donate. Sakto wala ako mo. Kasi ating kulakad kelwal, ating schedule kelwal. Ikay nang bala na yun. Kadatang da, siyempre mangutang lang rin program. Then mag-feedback ka na. Oh, I told you this. Ay, ding leaders mo. Ano makanita? Balo din gagawan da. Kaya wala yung pari da. Anak mo kaswelo kanita. Wow, we have gone this far. That means, I think, importante rin kaya bemol. Wala mo ikang makibalo king vision, but you share. I think that's very Jesus also. He shared his vision with his apostles, and therefore gangalane, sabihin sin we maybe ibalik yung Joseph pa, they were there to continue their mission. So I think litang iba't ko seminaryo, I'm focusing on the formation. Okay itang sahop mong makanya niya mong itang action niya po, pero I think prerequisite itang they understand what they are doing, itang knowledge of the things that they do. Ayan. Kanak po ngikwa ko karengkay, total letter P, hapong pilar, adwang P, kaya kayong mag-share, mumuna itang planning, kabat kadwa, presence talaga. Presence. Haliwa mo itang presensya ng among. Kasi nung iamong mo naman dili, so presensya mo naman, bala mo, may panatad kayo, may pag itangapi, tatangaban nyo, yung balang metong. Pwede kang dadagan tampi? Ano pa mong, dagdag pa metong? Prayer! Lalo prayer. Aliwa mong kaya. Opo, turo daking seminaryo among fruit ng prayer, tama yapi ng action. Yeah, karinya mas maging mabunga, yung pangadipo, tang mayakit siya king gawa. Mong last, tang best practice, kitong natagdag. Sige po among. Ano ka importante itang collaboration with the LGU? I think Bishop Dong also emphasized this, especially during the pandemic. Ikita mo makanano yung may saup, impisan ba ng po yung gobyerno. Although syempre we are on different realm, different world, pero ating common place to work together. After all, we serve the same constituents. That's what we realize. We don't compete, but we have to complete and complement. Complement each other. At for example po tang mamiye pong ayuda mga nyan, we make it a point na tang pamidi na hindi nami. So we get list from them or we give them listings mga nyan. Panta naman ingrasya nga hanapin na may abubulangan. Itang kaya kami po nga. At saka itang panabi ng Bishop doon palagi niyang piyesta, 250 years kaya kalingwan ito. In Laguning Pisamban. Like na nga kakita mo, the beauty of the church should go beyond itang beautification. Of course, that's part of it. Balena nga pong ginupasantingan me. Pero lagunin pa sa bento kitang mga nano kang papalto malasakit, programa, lilingapan, pakiramdaman, ang po pang pakibalak din pakakalolo. Because after all, St. Lawrence said that the real treasures of the church are the poor. You know the story, di ba? Peled na lang kay ngari, oreni rin totoong kayamaning Santa Iglesia nga naman ita. And so, therefore, a church nga natin, wala itang missionary aspect. That's exactly our identity. Kasanting na po nitang, siguro last na po itang identity nga napin. Yung identity na ning parokya, yapin ing pilar. Pilar. Ihi kayo dito, ihi kayo mismo, piadwangan nyo, ihi kayo ring pillars na ning parokya. Ay, sigurado po kulang pa yung kain. Kulang pa at makabitin ng kwento, pero dakal ta na kay, dakal ta mo abakal, dakal ta mo abalo, dakal ta mo naman apakyapusan at abyayan kapamilat na ning sharing dari among Rick, ang po paring kaya katamong kapatad king parokya ning Birhen ning Pilar. Po? Ayan, ning pong kaya katamong total donations as of 10:29 a.m. Po? Dakal pong salamat at yun na po king
311,572 na po. Kaya pa po mapupupus kayo ng radioton, malyari po after, even after, tuloy-tuloy lamo po rin ne po. Tutupong metong agrasya ing misasan metong at miaduangan na ring mi paparokya. Kaya bening karelang kura ne po. Dapat mas maragul, agrasya po tang ababalo at akakita mo nung makananong mi papanuanan aldoldo king grasya na ning Diyos. Dakal pong salamat king kaya kayong pamami oras among kaniti pong kaya katamong radioton. Bistaman magpiesta, mag-Holy Week, pero atsyo ko po Kenneth mig present. Magluto la po ne, padala nyo na kaya mo po. Sure. Kaya mamasyal na kaya mo po kaya kayo. Ayan, taga San Jose la. Yan po. Sana po dakal po ma-inspire kaya kayo king kaya kayong pamidake king Kanawan. Mag-shoutout kami mo, okay mo? Ay, Malabelang opo. ini. Sige po. Oh, hello po to all the parishioners of Nuestra Señora del Pilar Parish, King San Simon, Karengke Katamong PPC, PFC, all the CPC, all the regional organizations and parokyanos sa makatune in kini King Bright FM 91.9, Radiothon, Alay Kapwa, May Paoras po. And thank you for joining us. Maya Paoras po. Maya Payoras po. Dakal pong salamat hamong Rick king kaya kang advice sampung kay ka ako because this is my first time. Wow. Mag-volunteer. Wow. Yeah, Kabat may This is kaya my pa. first time to talk. King radyo ne? Eh, man magsalita yan dati. Wow. Balo dingding finance, wari king ilang background. Pero ngayon mo naman. She worked with BIR before actually. Wow. Maya Paoras po. Bayo tamo po mamupus, basan tala po ring mensahe na rin kaya betamo ngening kaurasan kening kaya katamong programa. Sige po muna na ako po. In pong metong karen kaya katamo pong scholar ne, Isheri na may Colis, iba't king Santo Niño Parish. Pa-shout out po our youth coordinator Jun Yabot ne. Tapos po yung Melissa Soriano, I'm proud to be one of your listeners. Amen. Kabati Ernelyn Mendoza Bautista, watching from Candelaria Chapel. God bless po kaya katamungan. Among Rick po siguro yung mamasan tutok eh. Hello po, Among Rick. Hello po, Melissa. Kini po magalang makatuknang. Hi po, kaya kayo nga namong kayabe na pong maging rector na po king Apo Shrine. Father Rick Luzon, king Angeles po. That's 1 year, 1 year recording. Request ko po sana pagkanta na ko na Father Luzon. Amen po sa Special request. Wala na pa po masakit kasabi. Punta po kami kung mag-request, magkanta, ing pakibateya, wow, ing pakibat pilan. Anong side? Side A, side B. Side A, side B. Sige po, siguro just an excerpt later before we end. From Josie Pasha po, hello po Among Rick and Among Justine. Hello. Yan, Tita Gay, nino po yung tutuki? From Rain Canlas, Maya Pawaldo po, Manalbe po from Nuestra Señora del Pilar Parish. Makiramdam kami po ngeni buong pamilya. Maya Paw Oras po kang Among Rick at kang Among Justine at karengan pong kayabe yung ngeni. Also from Nes Gomez Sablan, good morning din po king beloved SMAP priest ko po iamong kaw at host na po ning king Lagyo ng Jesus healing program every Friday night at 7:30. Thank you po and God bless us all po. Yan, tutuki po Dan Christopher Kulala. Kumusta po Among Rick? Amis ko po kwentuhan tamo during my SG. Hello, Dan. Tutuki po Edmond Halina, maayong buntag. Naimbag nga kabsat. Si Buano? Oh, hello po, Edmond. Hello po. Mayong buntag. Ayan, siguro po, itapin, banta, damdaman tani man, nanggang excerpt mo. King karanasan ng Among Rick, how would you describe your experience? No! In a song. Pilan. Sige mo. Pilan. I think this is a very At itapan 30 minutes ba yung misa mo? Yeah. I think this is a very meaningful song. The lyrics say it all. Siyempre, ako nandin, ako tango nung ako bayan. Of course, I know Apong Justin is also equally a singing priest niya. You know, ni Busa Mare. As in the first verse. Yeah. And then, tangkat niya. Yeah, 2 words. In everything, love and serve the Lord. I think that would best summarize and conclude din yung pong kakatampi sabi. It's the love of God that sustains us, that urges us on ng San Pablo. Oh, on the spot ito. Pasensya na po. Medyo malat pa. Okay. Inina mo rin po siguro yung kakatamo mo naman na panalangin. Panamdaman tayo po yung presensya na ni nga pong ginukapamilatan na nining kanta. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare,
et servire Domino. In everything, love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino. In everything, love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino. In everything, love and serve the Lord. In omnibus amare et servire Domino. In everything, love and serve the Lord. Amen. Salamat po, Among Rick. Ay tapo ne, may pagbigyan tamo po. Ne? Deni po rin yung patagal tamo pong mag-comment. Ne? Among takal pong salamat. Kaya pong prayerful song. Masanting niya pong panyara. Yung kaya katamong alay ka pa. Din pong patagal Facebook comments. Si Patrick Glenn Banal. Hello po, Among Rick. Hello, Pat. Kix Franco watching from NSDP. Hello, Kiko. Ati Lenz, ne? Guevara Maya Porras po from NSDP San Simon. They're from our PPC. Meti gagala rin taga San Simon, ang apong Pilar. So bilang tanda na po, ning kaya kaming pasalamat kaya kayo, kimbinya yung oras, panahon, at kakatawan. Presensya po, kaya ni presensya. Tanggapan nyo po, ining kaya kaming Certificate of Appreciation. Basa niya pong titagay. Ne? Kailangan po titagay. Yan, dwala po. Yan po, mumuna po. From the Social Action Center of Pampanga Incorporated, SACOP presents the Certificate of Appreciation to Reverend Father Enrique M. Lusong, Parish Priest of Nuestra Señora del Pilar Parish, San Simon, Pampanga, for actively participating and imparting valuable insights and inspirations in the Alay Kapwa Radiothon, Ilwalas Me ing Toldang Kekang Tuknangan, an evangelization and a resource mobilization of Alay Kapwa. Given this 18th day of March in the year of our Lord 2023 at the 4th floor DSF Building, General Hison Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Signed, Reverend Father Kenneth D. Alde, SACOP Executive Director, and Reverend Father Justin G. Gatus, SACOP Assistant Director. Yan po, Among. Yay! Thank you po. Thank you po. Makanta mo naman po. Ini po king niya pong mabilog NSDP. Ne po? Social Action Center of Pampanga Incorporated presents this Certificate of Appreciation to Nuestra Señora del Pilar Parish, San Simon, Pampanga, for actively participating in the Alay Kapwa Radiothon Ilwalas Ming Toldang Kekang Tuknangan, an evangelization and a resource mobilization of Alay Kapwa. Given this 18th day of March in the year of our Lord 2023 at the 4th floor DSF Building, General Hison Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Signed, Reverend Father Kenneth Pogi D. Alde, SACOP Executive Director. Sayang po net. Dapat pala payaos tayo among Kenneth mo na mag-Kenny. Usan tayo mo. At yours truly. Palakpakan tala po. Yan po, karempong parokyanos ng Apong Pilar. Ne? Yan. So, dakal pong salamat pa si Bayo kaya kayungan at mayap oras po. Ne? Salamat po. Salamat po. Salamat mo naman po kaya kaming kakaluguran. Amin ang tabi kaya katamong Alay Kapwa Radiothon 2023. Ne? Aliwa mo po kaya kayo, pati mo naman karing mig-donate at mag-donate pa. Ne? Ngayon po ikitala ring lupa daring kaya katamong asusopan. Dimdam tala naman po ring mapila ng karing karelang kwento. At sana mas ilwalas tala pa rin kaya katamong tolda ning kayapan, lugod, kasaupan at pamirakayanan.
Potapung alason sining abak, abayan nyo kami, kapamilataning pamagmasusita mo, king banal amisa, apanimunaning kaya katamong lubos kagalang-galang Arsobispo Florentino Apongdong Galang Lavarias Didi. At bayo tamo po mamupos, pinapuining opportunity ba ang pasalamatan tala naman ding ega na ganang sinaw, ginusal at minantabe ban maging matagumpeya inke katamong alay kapwa Radiothon kaniting banwang 2023. Umpisan tayo po syempre ding pong sao panalangin at pamanantabe rin kaya katamong kaluguran Arsobispo alang sawang mamastol at sasaup king obra tamo ketiking pamanatad kanawan alang adiwa nuni ing kakatamong kaluguran ni Most Reverend Florentino G. Lavarias Didi at ing kakatamong kaluguran ay Most Reverend Pasiano B. Aniceto Didi. Ne po, tutuki po. King DWBL Bright FM, ing radyo ning kakatamong Archdiocese, king pamanimuna ng among sa himpapawid, among Pep Bakay, kambeda ring kayang staff. Ang tutuki po, Kimpong Archdiocesan Commission on Social Media, apani mo na pong among ampoy Brother Nigel. Ayan. Karimis Chinchin Nugid Puga, Brother King Balagtas at Sister Doris Trajano. At karinganggang masigasig staff ning Bright FM, king pamanantabe yung kaya kami, king pamagsadya, king Radiothon 2023. Karen pong kakatamong guest speakers, mumuna po, din pong kakatamong SAYAP scholars, kakatamong pong ngini successful CPA, Brother Mark Gopez, at yung kasalukuyang scholar mo naman, singer mo naman, Brother Haniel Parenya, at syempre rin kakatamo pong kaluguran, taga Nuestra Señora del Pilar Parish, kayabe po yung karelang parish priest, alang liwano ni Among Rick Lusong. Yan, kayabe mo naman di Sister During, yan. Sister Letty at Yati Dread. Yan. At syempre po, karing masipag at masigasig ng staff ng Social Action Center of Pampanga. Karing pong hanggang sinaw, mag-donate at mag-donate pa para king alay kapwa. At kaya kayungan po as sinuporta, menalbe, menantabe at mekiramdam. Kaya kami king kaya katamong Radiothon para alay kapwa 2023. Yan. O so, in pong kakatamong update, ne? Sana po ya po mapupupos kayo ni uling midagdagan la pa rin, ne po? As of 10:42 a.m., 315,350 no po rin kakatamong alikom para king alay kapwa. Pasibayo po, dakal pong dakala salamat kaya kayo. Sana po kaniti pong makuyad tamong programa, Radiothon, mi palalaming kabaldugan na ning kakatamong alay kapwa. Pilasan tamo nung makanano tamong mi panwanan. Anya, bihayan tayo yung diwang iti kapamilataning pamanatad, pamandaki kanawan karing aliwa. Ne? At kapamilatan na po niti, luluwala siya ing tolda ning grasya. At pasibayo po, ini po, kanya po mapupupos yung kakatamong programa, Alay Kapwa Radiothon 2023, ilwalas me ing toldang kekang tuknangan. Salamat po! Kakaluguran, karin pong bisang mipayabot kasaupan para kaniting Radiothon 2023 ning Alay Kapwa. Ating temang ilwalas me ing toldang kekang tuknangan oy reni puring paralot ning pamagdonate para king online banking, king Metrobank, Jasa Branch, CSFP. Account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated. Account number 676-36-760-39466. King BPI, Dolores Branch. Account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated. Account number 0007-03-415458. King PNB, Sindalan Branch. Account name, SACOP. Account number 203-77-000-1170. King BDO, SM City Pampanga A Branch. Account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated. Account number 00133-043-3244. At King GCash 0977-142-2169. O ating lagyong Justin Gatus. Ilwalas talapasana ring kekatamong tolda, banda kalaring misawpan, at minawa abye kapamilatan ning alay kapwa.